se sai masipo ole uso ole talafa solo pitole la langi o la vai tasi ai wasili la se le sai to ya lo fane lo uso ona moni ai le ole tala tasta ai le amatanga Sāmoa se sai masipo ole uso ole talafa solo pitole la langi o la vai tasi ai wasili la se le sai to ya lo fane lo uso ona moni ai le ole tala tasta ai le amatanga ai le alofa ole asisi lunga ai ave se alofa ole amatalaina tai masa aoi ole tai sama America Sāmoa ua le maona taua salonsa ole a elsa suinga po tunga waipea mai o soi polo masawai manona mapolima po fai e ona pepa po tunga i whapena Patimai ai mana o awa e te mai mawaralo America Sāmoa ua le maona taua salonsa ole a elsa suinga po tunga waipea mai o soi polo masawai manona mapolima po fai e ona pepa po tua i whapena Luapo ai le alofa ole a si lunga ai ale ai se alofa ole a matalaina se alofa ole a matalaina Siva mai sema Awola Tama o le mutua tele, America Sāmoa, le vaenga o tātou whaafiafianga se uwhiwhiloi. O ala fo i whaafonga mai le matātou o tunu, i tono mauta malawa ma ainga, i whapea fo i tono whale mai, mauta ngase, mauta o tangata mātua, meise fo i tono whale whai ngā luenga, o lo mafuta mai ai, whaafonga mai ai, i la to tele, i la tau lo whea ngai ma ngā luenga, i so o se ngā luenga, whatalo whatu fo i la tau lo ngā lui whafo, le vai atu ma nei a lava le tau, suru mātanga o while la pe ona i le tau o le nei fo i aso, ia le tātou tala le tau ana nei la le mai tau atu le mātanga o fia o le susulo le la mai se la foi nei por rua il vaenga lo e tātou ofisa whaasara lau o ka se maa nei o le tau ia i whafo atu le tātou ofisa whaasara lau e manatu ia o loo whao ngā le lei foi le nei vaenga o le tae au ia o fuafuanga o au ngā luenga i tono lo a inga tāpena ina le ngata i lea le tāpena ina o tau maftanga ia o malu tae au nei mātua ma lātou fuala au e tau lava on wha manatu iai mai se foi o ni la appointment foi o le nei aso a wone i misi o le tele la foi o mātua e pe ta i masina ta i lua masina ia e fai ele appointment ia ona fatu a fai lea ona o siaki al melea pa pe o ia ise appointment se se le ta mamaltina ia taula foi ona ti e fa savili la ua e ta felwa isero le ta vale fa ti la ua ia ona afene rola ia le fale mai ia pola la fo mai
ia va ai el fo mai ma vai po fe pe ini la tala vai nei aso nei fa mana tol nei tai au ia ai ma lo la vale ma futa mai fa fia so fi loi mol mole atu ana le tau tu si fonga lo mol nei tai me le tai au ma lo la vale ma futa mai tatu tunu manuia fo inga luenga ia wa fo ia fo fanga le nei tai au lo fa ta tia ma o lo amata le nei tai mole atu fa ma lo nga lue ia i ngā ruenga fōi, ia e maise tiu te mawhai vai tono ainga nei taimi o le tātou proklame. Tō e sifuru iwa minute tāle i tūnai sifuru malatasi, e il proklame se fua maloloina, le tāpena mai le tūnai sifuru malatasi. Kailiman Ole asrupiyungan Fafatimai Wamumaliatu Leulang sa
tau papalu le whaliu o tau patu patu le aise le tise na o muli whanu e le iloa o ni mata pala pala ia suru malava si o tama nga lue na o ia lava le pa ufangu tama le mata si tau ia musi sili apa moso upili nane iyo ufa ashala o ulua o matu matua o le mea alo for mai i le atua o luanga luenga lende i ua fua o le mawhailo uola fia chau tua Papa, o se lulu fa ala ia sumalava. I fang se au ni tauanga, fainga ta uli ulanga, le fanau, ya toma lama lama. E fanga wili mama. So simi chau mafa a o ma I ti fa ma fana fana aya fa ai ulianga bolo utu amali la plapa elua ya wani yu shafa olua o macho matua o le mea lo for mai I le atua o luanga luenga lende I ua fua o le mawhailo uola fia chau tua cha unai o cha tua ali languna o sifa alu tinga e timui alaina o tino ma o sia di popo e silau aina o sitala Alimata bisi maunga e uma e wapungisha tau pula pula unisulu aulama e tangi ayule anganga toe manatu nai tua le manuia ni emile aina Olua o macho matua o le mea lo for mai I le atua o luanga luenga lende I ua fua o le mawhailo uola fia chau tua my
Fase fulu malu ole tau sana, tangata lua fulu male fa. Amata loa na uta amila sanga, se sa ili so utulana. Sa tau sia ile soanga, ile mauta o feeta ngata. Le toa manu manu o le tua masanga sa paulona fale i maa. Le nei ua lele ile tua masanga e fai ma fama tau ile taulanga. La culea sa ofaina ya aperina ile asolima. Fase fulu balu ole tau sana, tamata lua fulu male fa. Abata loa la uta amila sanga, se sa ili so utulanga. O vivingo le fianga o mangiangi mai le sunga ia mua au tau Joseph Taioalo. Mua au tau Joseph Taioalo. O vivingo le fianga o mangiangi. Ina oto e 5 minute tali tu las fumatasi. Le pokolame soifu maloloina. Li toe vasa loina pe atali tu las fumatasi. Tali fululua. Tala foma tala mai Sāmoa musika o le auli. Tali tasi mai alea o le tātou tautua. Ilungo le ala leo FEB. Ilungo le tātou Facebook mo le YouTube. Ya ile nei taimi ya si pa ya fo ile ya fi po le aulia na nei fa talo fa tia silulu Bolton ya sina leo mi se fo ya la tolo mai mo mai lunga tato Facebook nei taimi Laurie Perry pa talo fa tu Terini ma lo lava Filipina Willy after tele lava le mafuta mai manu ya fo ya nga lenga fuanga o lo fenga il tato watunu ya mi se fo la tolo fenga ya nga lenga tono fa fenga lenga ma ki mai la uletio ki mai la Facebook ya mai se la YouTube e te mai moma yai ya i tātou whaafia whianga su i whiloi ya ua fo ni teim whataro whatu il whaltu ya taitai whamafu ya malo lava le uso ya valu malo i eit ya manuia fo ngā nuenga lo whengai mo le uso ya ai mesi fo le ainga mai moma i au kilani toi 5 minute tali tūlais fumaritasi ya o vivi inga le nei o le whioanga o ai li tas o le ai tātou e spese lea ya ona avatu leo tātou pokalame ya e pei ona tuinatu ile tūlais fumaritasi Rino fenumiai fa fianga le o 3 minute tars futas Asiata Sāmoa leo i tapa male ala taua e fale faia te oe o tumua ele ala taua e sauni e fola mulu o fulu a pauma whaoli oli o launa Asiata Sāmoa leo i tapa
Sāmoa sila sila, sila whaafonga. Se ilangi lang pese, pese ono onga, pese whangapae. Ua nutila whatu, ua taela uipu, le talu le tuina nau sāpuna la pele. Sāmoa sila sila, sila whaafonga. Se ilangi lang pese, pese ono onga, pese whamabae. Ua nutila whatu, ua taela uipu, le talu le tuina nau sāpuna la pele. O te whatalofa atu le whawhonganga le tino o le nei tai au. O le polkalame sui fo maloine ne o ma iei whatasi ma Savelina. Ia peo ma ua le palasi e polkalame le awawa i whatala no atu nisi fo i au tu waa mali tato o nanga ne imtata no whamamlama nisi o vaenga. O mai lato o nanga le Pacific Health Services po tato tangata Sāmoa lo whaia o nanga ia tautua mo le atunu. Ia ai whatala noa tōi mana ia li parangi le mamlama le tātou ngana. Ia tamu whaile whaali watu. O le tūlanga le polkalame le tai au nei ia o le la matalata noa tui nisi o vaenga ia. O le talaanga o le tātou polkalame a matama le lua fesfu o mai nei ia mafuafuanga o lo o vavai e mo le tausanga nei. Ia manisi o tātou polkalame o mana whaatūlanga nei tau whaina whailoa atu le manu le atinu. Ia matata o e nisi o fesili o na e te tau o na manatunatu e le tata o whaafonga a wale tata o review le sa tata noa tua e le masino o tua nai. O le evo e mapopo mai le o whainga ruenga ia la matalona whaanga i o le tata o review le whatala noa mta au. Ai le o le vaenga le ia si whatalo whatu ia Savelina o ia le tele na ngafa ma polkalame interview atu tata o tangata o langa ia talofa Savelina ni tai au. Malo soifua lo whiunga masanga ia toi whawhelo i fo ile au whaafonga nei tai au, talofa lava. Malo, ai le amatala le vaenga ele no tano to i fe uta o e tawana tololo atu Savelina le temine ia nasi la fia lo pe visi nisi o wha mai tau fo i on tato utangia lele ia ma whai intato ngā ruenga. O le sivaenga taha man toi sa i tato pokalame sa whai whailonga o le i le whaiunga le tau sanga le vaenga le alwaka tawhanga. Ia e lavanisi whailonga o le olo ia i pe le tato ofisa ele i whaau ina atu a whai fo i o le ai sila fio o ele na man malo ia whai lavana toi wala o mai ia pe te su mai e pe kia i nei mo meo first aid kits ia vaenga fo ifso soani ai se manu ai tono lo lava ai ngam whaina whao ngā i ei tama i pusa ia na mai el vaenga le a kupa malata o whainga luenga le sa whai atu ai tato whailonga ia o lo i ei lava le tato ofisa nei mo i lato i sa manu malo ai
Ia o isi vaenga tā ua, masanga ia o le siaki masani lava lea e pe tau lava na whailoa le tau longo masani e tātou ina ia whailau siaki pe o na masani ai, ia o whala amtu lang whapena o appointments ia po o vaenga ia a whai uwha atonu lau awanu e vailfo mai, ia tau ona e alu vailfo mai, vawe ona tonga whitia, tonga whitiina oe, ia ale o nāle e maua le awanoa e te aluai ia toi whailoa ia tu le awanoa mo le istangata. Ia iei vaenga tā ua fo ia masanga ia a tono toi whisau no isi vaenga tā ua whiau ia. Ai mo o le misela tui pui pui ia le si tui pui pui isi vaenga tā ua tele o loo whaamana to mai. Salo le tātou te maua fo i lunga o tala fou. Whaapole ina se o tātou atunu i Sāmoa ia ona o tangata atu mai whafua mes fo ni sila le pi whaalongo mai o loo maulalo le foi numero tui pui pui a mai se lava mo le misela. Le sa tele na faina fo se o tātou atunu i Sāmoa i ia tau sango tuana. Ia le pe o loo mai tau longo ia tātou New Zealand. Ia tu ilunga numero tātou tangata e whaitui pui pui a ole i malanga atu wa em whaiona. Te o malanga atu male whaama ia a fiei fo ina i tātou tangata msa. Ia maturi e fōre mi se lo whaama i pesi tele a e pesi. E au ngā lalwa wa i tātou a whape te loa. A misi ai no whanga whai tele tātou o lotu e kālesia o pofeme tumtumu i tātou. Ia wawa i te ui e mo sesi e mo le Sāmoa le misela pe mo le misela i te OPC e sisi. Ia pe o le taulongolongo nā malwhi au tā o le oa mai. Wha mole e whai atu i pui pui o le misela e whana witi. Ia ngā ruenga nā tātou mātua wha manatu i le whanau e vai ala tō whanau po whai le tui o le misela. Tātou pui pui tātou ainga. Pui pui le i tātou ainga lau tele po whaaputonga i tonu nei. Ia, mara tui pui pui fo ina mo motu al Pasifika pe amalanga tātou i whafu. Te u tātou atu maa watu l wha mai ia ona te le fo le lea whaina pe on mena mau i Sāmoa i le mau atu nei. Tō telo tangata tamatia na mali li wai. Ia o le whamanatu nā mo tātou tāo nei amata tuai. I le ngatala le tui o le misela, o lo iei fo i maisi tui o le whiwa whai ai, o le necha kako. Ia maisi atu ai ngā luenga, o le COVID, o le fo i au to e sao, ma le COVID o lo mawainisi. Ia tautua nā o mea ia tau tātou e whai e tātou tui pui pui e. O le mo boosters o i elena whaso solo mai. Ia vai pau ato au tuina, o isi o fo mai, o lo o vili a lato clients, po la tangata i elele stala lato. Ma wha manatu i aili po o fia tui la o iai mai e longo tua sau e whai lele, whai alo tui lea. Ia tātou sta ia vaenga nā. O le o nanga lea, e wheso soani e pui pui, e lo soi fua mo moa, pui pui lo soi fua maloloina. Ia, o lo ainga a whape o ele tō lua ma le whanau, pui pui o ele tō lua ma le whanau, pe a whai lo tui. Ia matamu whai e whasei, fwoi o lo tō lua, alo e whai lo tui whape nā fwoi ma le whanau. O le ngā luenga whai whaatasi tātou, soi fua maloina. Awa o te tonu, weni so tātou vai le ainga, pe o le temi e pisi e wha mai tonu lainga. Le temi o le COVID ala vea o manei tanga tō le whale. Ia o whainta ia o na whaia ngā luenga masani i tonu le whale. E o fo le temi o le fulu, a pisi nei fo le fulu, ia e whainga tā tele o le whai ngā luenga, o na nofo le whale. Ia o mea umai e tau whai tātou pui pui e tātou mai wha mai. Wa aia vai awa noa leo tō mai, a mese o le laki o tātou. O le tele o tui nei, e whai fua. E le tango fielo o le whai le tui pe wa pe tele maua e o le awa noa lea. Ia tātou whaongai awa no tā hua lea o mai mo tātou. E fu ia vai tau sanga ia maua e o tōpo nei tina mai tanga. Ia po la tau onus fulu e pe o fiel tau sanga lea amatai tui o telo isi tui e sama. Ia, me se fui, ia, na... Ia e mai se fo ia siaki fo ia o le tui fo ia i tua le tui lea sanga i tui ia o tui pui pui mo tamai tui o le MMR po le wa le tolu ia mai o le misela o le mami mai hui fula ma le rupela o tui na le alfa atasi ai ona mo tātou ia Pasifika o le mai ia wha maumaunga po la lo le fitus full pasene lea ai mantua le iwa 5% e tatau ona o iei
to tele fai tui ia e pe o le mena le leina toi fa amana tolo a malesi me ta o le ua ma faina fai tu ai e ia fa le tala vai o mo fai ona fa ti noi tui a mo tamaiti pe fa pe o mama o le me ia lo fo mai ia pe fenta fu ona ma le ava no fai le e poka ile le fai ngole tui ia le ua mo fai fo na ia fa le tala vai o mo fai fa ti noi la tui pui o le o mo tamaiti o le si te mi te fai te fai to KFC po to McDonald's fai to afe mo to il chemist le se fai to e fa apele fa penata mai te fai mo le tui le ia na lo le i fai le ma le fo le idea na e fiata mai ti alo e wa le si pe le tui le o fai na le na e sa o le mana ia atono nei fi auta wona e fo e to mo to to por kala militaire nei ese si vaenga Sabrino mena ona we si vaenga na ole a me sole fiva fai ai ma tola e fo ia tui pui na ia tau sango ila to e sful toluanga ilunga ile luas fulima tau sanga le free le mo le ava no e fai fu ai tui wai e uma tolo ile time fatapula ana e uma tolo ia mo le toi mau lo le ava no na ia le o tula vai le so lulu la so los full valor masina nei e nga taile ava no na o le tui fu le sful tolo nga los fulima tau sanga mo ila to ele fiva fai ai e man to foi la nei fa na ui i universite ma leo e no foto mau fo isi to no la onga po e la to pe isi po lenga na o nei te mi o ia vengo fiena no fata si to polanga ia vengo fia fo na pipisi ia nei foi fa ma fie la to o te lo tanga ten tu si ele pepo le ngalo ia yo le lipi ia tau sanga ne lusu luiva so februari na la ta to o tu ele so ona tu si va pe lusu o tau sanga ia so masina le lo le o lusu luiva tau sanga le eu te loa e la tua le solusu riva pe le fai fua e vai o februari fo le aso na le solusu riva te sanga ni e mania nei tato no yo ainga au ni si fo la fai ngal venga a tu fale pe o le sa fa no tu le ti o tala no me ta o kuia ia ma aina i a fa na a to ma futa fo e le weekend e fai ngol vai aso ia tanta no fa na tu i vai nga ia ta o tele mole tau singa la vol pui ngol so i fo malo loina e alo fa na e ta o foi la le vainga na we te fa amana tu e fa masanga o tui pui le ma wa tui pui mo o le covid o no le tau te fia ngai pe mal fa ma e mo ila wa le o tui ai ono ta tanga ta pasifika le pe sa fa mo ngai mo mai le asos full tasi o februari ia pe o tanga ta pasifika ia Sāmoa tol se lau limas full fa ia mo ia o to tele lau toi fo il manuia ia ai o lea fai ngai o tangata Pasifika na mali o COVID tanu mai tamina amatai to se lau i vas fulon tele na foi numero pe foi na yo tato lava tangata o le tulanga le we nei le COVID pe o fe o ia e tingal mama ia o ma to le foi pe fa pe na wa mata ta ai mutato wa afa pe o si la fia fa ia si tinga no lo ngasi ia tau fai au te alu no fai tele ma le pasi at fo fa mai na istanga ia ma te lia ate o mai tanga ta no fo fa le fai ngalung au le ni sikli ia lo ngai le fai te tongi fai ngalung ia o te le fo le afia ngole ainga pe a o tu langa na tato ma fo fa pe na fo na istanga ta uso atanga te le na e se fi mo tato so longa le o ni fa mo mo fia fa lo na toi foi mai tu alvanga ye le fiva fai ai ta wa yo le lo o aunga ai ne mata i tu ai ono isi vaenga ye e va ve la bona va ia unga fo ile o le pe fa no tu wa malo si le fiva mo lunga le fiva tinga le ulu o fia moe tinga so onga pona ivi mama soltino ia e foi la ni sia unga ye pe o le malo le ua te ilava ua le fia le susulu fo io le malama moli ia maua fo i le whaasawati ia amata fo iona wa ia le pata o le tino pe ie lanu e vio le mo me o pata fo ie wa ia le tino ia ma fo linga e uno oa ia ai ama e fo i la tamaiti pepe ia e whetangisi mai fiu fo i tau fufanga pe ie mawhai ona
wa ai na ia unga na ia mata I tu ai le tu langa le ai e wa ai aloa ia wawe na avele fo mai ma wawe ona tonga fitia ia ai pe o le pui ngam palo si lava le tui pui ia pe ia toi te pai wha manatu na vaenga tāua mana ia vaenga na o amata tua le tato a lela tatano atu ma o inisi o tato fuanga ma whasoronga fo o tato pol kalamene atu ne mana ia tua te pai tua le amatanga mai pol kalamene ele amatanga lava si ufongo la mosa tamu fai so mai pol kalame whapene ia o ngā mo lau whafonga pe o laila vea fo tato manu lau ti o tato e wawa ai ele ngātel whawhiawhia o le ele tō atal tai au tato atal tai au ia i mo pol kalame educate ia long puyeli pe awao long puyeli ia matala nom faso mata o putal fe ngai mo tato ia mai ita mawe mo tato ngana tu manga e fa nganga o tato pol kalame ia me se fo lo fa le nganga o le faso ngala por fa tu nganga pol kalame tato le aso tasi o lo muli lava i le tato mission statement po le tato fo fanga le ta ia lo fa ngoli tioni ia mawhai pokala mea o ngā mo soifua atia o tātou ni New Zealand. E le alu tātou to ai ngā pokala mea le whai to ai ngā tala e whati ngā loto ma e lea ngā mo tātou le soifua ngā tātou. Ai whai mea ngā mo tātou wāle tātou atia e tupu e tonu New Zealand e. Ina ia tātou sila fia mea tupu a mese fofua ngā malo o soifua malo loina o me umalawe ngā mo tātou soifua ngā tonu New Zealand. Ia tātou whaasoa ele mata upuna. O le leila o tato atal tai au leo o mantala no le whainga ruenga. Mo mōli am whiau tā o le teimi nā. Ia o nai whanau longa mai o te whatala noa fo I mamta upu e au ngā mo le sira fia. Ia mo le a ngā I luma o tato luma o tato iei tonga o te roa. O le amatanga mai la o le pokala me soi fo maloloina I tua to le lua afes fulu. Sāmoa lava no e whatala no I mata upu. Aere I whatulanganga le se komkalate ma le DHB si le sa iei. Na mata mai o le Capital and Coast. Ia whai o tu whaatasi lo le Capital and Coast ma le Hutt Valley. Ia alulo le wa 2 DHBs pe District Health Boards. O na whaatulanga mai lo le ia. O le whaingana le pokala mena ua maua tātou ma le Catalyst Pacific. O le Catalyst Pacific o le pokala me ale se tamali tonga a niwe. O ia sa wa ele comms po le Communication and Ministry of Pacific Peoples, ia sola, Ministry of Pacific Island Affairs. Ia nana, o mafo I malana, ia ngā ruenga e whailana ia lava business. Ia nana o tala no ia sawe, so whatasi le application, I apply na ua, tu mai awa no e talsanga tua inisi, e whaila konkalate le mo le soifua maloina. Ia nala na mo e tātou whaatasi o Catalyst Pacific ma le tātou Sāmoa Capital Radio. Le kontalate. Ia ona whaatulanga lola, ia e ua Pol Kalame, ai pāsia le ofisa o soifua maloloina. Le la ewa wa ia I tu Pol Kalame whaatana no I Savalina. Ia sui mai au onanga Pasifika ngō soifua maloloina nei I Porua, Loa Hutt, ia mo Wellington. E tatana no tu e mta upwhapea. E la vea ila ma le Pacific Unit le tato whalmai te le Wellington e manisi o fō mai ma te iloa e talawhea ngai le mai whatala noa I teimi o tausanga mwai whatala tau noa fo I le sunga I a se misi ai ono o le surgeon po o le fō mai fo I tipi I lunga I whanganui ia mai si fō mai ma te silfia o ngā e ma te iloa o ngā mo le whawhonga ngā le tunu e whamamlamba I mata upu mo le tato silfia e fo ila mta upu ia mai ia tangata ia o experts taipe o tangata ia o scientists le ma le American Institute of Medical Research I Wellington ia le to whaafonga whaatala noa ina ia whaamalama tili mo tātou ia to e ngā susu e ngō lātou whaia o ngase le mo wai tātou ia mai si fōwhanga fo I lātou sosoni mo tātou au whaafonga e o whaatulanga nā o Pol Kalame. E o malona na wawa ai mātou o whaatulanga o Pol Kalame le tausanga. Ia whono rola ia ma le ofisa o le DHBs. Ia ma saini pasia ia o Pol Kalame la nai taitai ai. Taitai li mai nai tātou le tausanga. Lea lai maui I tangata mai e vaenga se ese nei. Ma whaatala noa to Savalina.
mo o nanga la so fo malo loina mo mo tato fa sala longa ma te lia te mini o le o sau mai le o le va ai ne le I Wellington le Central Region e amata mai lunga I Napier o atu o mai tato vainga nei o lona winga so se sia o nanga I tonu vainga le ai ni mata o puto te fitala no I tonu po kala me so fo malo loina ona vili mai le if so tai mai a Savelina le tato officer e na vai le I fatu langa se ava no e faindu to tala no o le si vaenga e le la o tole te mini sa utala no to e il tau poka la mele fa tala no ai le poloketi ina I tau mo ni si e le o a ngai e vai se o nanga so fo malo loina pe o vai fo mai vaenga na mo utola I vaenga e pa ma se no fanga nui le ven I vaenga va pe I o to lunga I Napier Hawke's Bay e ma master ava I wa rapper ava pe ni ya fo ni polkala me o to fo malaloina e fia fai ina ia maua e o to na ele ia na so ta imela ia ro ia ni polkala me o tau fa to langa e ma fai e ona tato nga lu e fa ta se so ni auto wa lo maua va no fai ngo fie la to ni nei le porua lo hat ma Wellington a o lo le mo o to ni ava no e fa sala la wo ia to fe au I ma fa sisi langa I tangata Pasifika me si Sāmoa I tonu na ale I moltato ale tio ai o le poloketi o lo nga le due fa se tato nei ia male au ni we tu valu o fiti tonga la lo tonga ma toke lau lona winga ai e to tele tangata fa pena I to ai o lo o mana o mie o to fe au tau ave so ta imela ia ona tu sa o ale a fa pe o tonga na avele le por kala mia tonga e fa sala la wela to o lo ye fo ela to Facebook me va pena inicio la to ina ia long pu ili ai le tunu na fo vaanga e fa so ni tala ye fe au to lungo ala le o ia o lo ngal venga na ta to fa ni o le kom kala tela e fa pitoa molta to vaanga le onisila ne fa ye mato io le man via ta to ni Wellington ye wa le tenen mato ngal we fa tas ale o fa sa la wa to mo to fa longo mai fo ya fa pe o night no fo te au mau po pa ma se no tala no to Pacific Air Service pe to HSC fa le no fa longo si fo mo lo mo e ma fa ona fa tala no mai ni si o to longo le ala leo o le technology le lo il termine te pe o le so po le teams po le ala to inga technology e ma fa ona fa tala no ai o to longo le to le tio e mau e fo mo lo wata pe o ina te no fo mai lungai Hawke's Bay ia e fai ona e tala no mai pa o me mo le camera ia mo le internet ia na tala no mai la ia ai fa fo ia tu Savelina po kala me la loni tom ta fa pena o fa nganga na ta to po kala me le fa ta ti mo ta sanga e tala no ai mata mo fa fo anga le tinu ava pe ni te mi to te fa longo mai va pe si le o to mo le mata pule o le te mi to no ana to te vala au mo ye pe a mai se fe au longo le Facebook pe fa pe o na te fa fonga mai Facebook ina ia maua ia la fa nga venga ona pasi mai le po ile vale fa le po kala me ia ona tu o tu lo le si li longo le o le tato a po kala me te milia e fo ia mano le telo taimi e te tala to le tato telefoni ia ona vini mai fo le ia ma mai lo fina ngalo ia na fa so at fo le fa mam la mani so vaanga na ia mo le fa fonga te mi por kala me ia pe o fa tu la ngana o tato por kala me o te no vo i fa pe ide ia to mai fa mangol me le mai mo pe no o tano nga i mi to no na ia ngai lo so tai mai lo fa pe mai o le ali tu la ngol ta pule ia ona fa i lo le ngal venga le o lo ia i le temina por kala me o le tūlanga la le I tato vaenga na o le whaatolonga o le history o le tato pōkalami. Ia na amata mai wha pena le lua tau sanga to I lolo I o whea. Lea wo mai nei lua whe se furu lea wafe lusul wha. Ia la wola to I lolo lea o ngā o ngā luenga lea tato na whai. Ai tonu o teimi pe vevesi lo tato o le teimi nai tūla I ei au whaasala lau tato Pasifika. Ia whetoswani. Ia pe o le taimi o COVID. Ia o nana o mātou whaasala lau o I whono ma whaatūlanga le lea fo le tato au nanga le na whai mua I le hole se kalesia.
ia maamata e lona fai fo isi e kalesia mo o to isi vai ngo New Zealand. O mena e ngā rui whaatese i tātou. Ia matalita no atu whaamamlama vaenga ia ina ia whai ngofia i le tātou awai. Ma whaatino le tātou tiu te le taimi. Pui ngā mua lo soifua malo loina lona luolo ainga, tolo tau ainga poto, extended family. Ia, mani i whala tongo ia ia ma tātou umai nei Aotearoa New Zealand. Ole mana ia wawa i tātou li potina mo i nei Wellington. Le mawalunga le numero tātou na whaitui pia fofo isi vaenga New Zealand tātou atangata Pasifika. Ia pi on mena e tātou ngā lue whaatasi whaingo whiei o na maua ia manuia whaapea mo tātou lau tele. Highlights Savalina isi vaenga te whieta noa i hisi o vaenga ia polkalami. Pea o le ngungu lesi polkalami no whalunga me pe whieta ngata i whaatana noa. O pe o le tasinam ta upo sa o te iloa le sa e ni sina whaapea mai o le ai. Mana ia le polkalami na e au ngā tele. E sol whaamani no mai ai o le tāu o le whala au pe o tulanga le e pui ei o e mai le. E pe o le stanga tafto tango il whala au pe au ina oso. Ia mai sila tulanga e whaamani no ngau mea ai ma tulanga whaapena. Ia pe o le isi vaenga nā tāu el nā pokalam. Ia o isi fo. So whatua sa utala le preventative a. E le au ngā le toi whai o le whala au tupu le mea au e. Ala na mai le alo pirono le whaonga. E pui ai oe. Ai awa ape lai whaamisi tupuro. E le sia ngai toi apai o le au ngā e pui ai oe e wane i. Ia pe o le anu tonua na o te mantuol po kalame na ufai e le mata apu lava lea. O le si mea na o mai po kalame lea. Pau ale o le ngase e ona mawai o le diabetes. Toto maurunga. Ia ma tūlanga o le fatu. Ai le whape a mole diabetes mole o le ngungu pe mole. Na le ngungu ai mawai o e mena na o taulu toa mai po kalame whapea. E tā ua tele la le pui o i. Wa pui o i. Ia na fia o lolo i fo le maisi e mo ia e i fo si vaenga te whae titi e. Ai pe o le whaanga solonga na le. Mane ku whaanga wai to tele whae le malo tātou. Ia o Sāmoa fo i fia o lolo whae to tele ma poto al Pasifika. Ia o le tau sami ia mea ai na o mana whaatūlanga mai e. A o te tango tele e. A te revo tato pokalame tala noa i le pāleni. Tau sami pāleni a moderation e o piritani e. E le whapea la amtua i whaasao e mea ai. Ai fo le ai loa o le mele pe o soilo ngase. Ia tawana i lole me whai. A le tutu i lalo e pe tipi ai o le sia mutua i tu o le tu tango i e. Ia nele tu tinga ina i lola ia. O le stata wa i loa leile to inga tau mawhai. E pe i oso whae mai ia i le ngungu. Ia wa i loa fo ia la le tūlanga i whai ei pe pui ai ia pe pe ai loa le mana. Mai mau pe mwhai tala mai se mea la tūlo ka whonga awa pe mai awa. E oso i lo. Ia. Na whai ngō fia la ia na whai tūlanga o mta awa whape. Ai mana ia se vai foi se tama se pesele ia ona fa o to le vango no lo tato po kalami. Ele é de novo puta, olha é uma
tau sami ulu kua manisi me ai eti mawai ini wa ileana ai tu anga tau sami ile apu ole moli mante malos ya no fatu Mane ia atono tu fatalo fatu le fafonga ngale tinu lewa mai atul vaing mo molel tata no inisio vainga ia o mon fa matala atul tata wa fufuanga mo tausanga yelpo kala me fatulanga umai masin tasi o ai me tupu itono po i fo lele mo so fo malo loine po kala me so fo malo ni tono tata malo New Zealand ia ma o langa taipe o tato vainga sata o district health boards ia leo tu fatsasi nei ia ma soifu tato wa o langa po ini ia ma le lalo langi ato ona tu fatsasi lola ia afa pe saunile po la se po kala me sa fatsasi lo ve lalo langi po le diabetes week ia na tato fatsasi ala i talo uma mata upuna ona so mai ala i o tangata mai o nanga nei po nisio experts clinicians if itawi mata ku in fatala no atula ia ole anganga maulunga lava afa pe o fa fonga mai nisio tato fo mai Sāmoa malama ile emfainta utala ngana mana ia pe ato nga tato nga we fa tasi mata apulia aton we la faina fo pe fa pe tu temine ayeni tato fo mai Sāmoa mata apuye telen na mo we tato nga Pacific tu se lava petele no foi nei le vainga nei le Central Wellington region le sa mai Hawke's Bay la ape o kilani po fia lava nei po le la rangi vo tia mo a FEB so ni po kala mele mo tatanga Sāmoa ni so ta mai tato ofisa en fai an fatala no ia mai vo sa so fina ngalo me te le silofia o ngai so ni tatanga ina ia so ni ina tulanga mo ila to ni so a misianga singa stuma itu langa fa pena ia ole fatati angana na tato pokala me o mona fatu langa masin tasi ia ona fa solo mai lola ia ele mtanga ruenga ia tangata o mtanga o nanga nei awa mai tana no msabelinda ia o jitemi wa te fa fuel pokala me so fu maloloina ia ma watu ia mta upuni fa mamlamba mo fa fonga ngale tino ia mutato au danga Pasifika au to mau mai fasa longo tato po kala me ia o le fa pe to tito e matalia tato po kala me masina fo ia amatana fa tatal no to fa tulanga po ila fa me to su ile masina me le masina ia ma fa so ta ia lesa Elizabeth Solomona ia na lo fa tulanga mai le lisi auto ia na mai lola ia fa senga ima so ta ia Savelina ia mo video fo ifa manatu ia na fa ia lole o tato po kala monita usanga o temi pe o te vesi e pe pisi fa mai pe o le misela ia o temi na e le nga te fa itu nga luenga o nanga ni ia ai tele na matu tato telefo tala no to ima o po kala me was foreli tala no to Savelina po kala me so fo maloloina o le tama whainga lava ina ia longolongo pui ele ile malo le atinu o mei o lo tutupu le taimi nei
mole manatu ia lum whanau, po a inga ina ia tautua nai o i whaiola tōtui. Ia po a fo i awala i pui e la tō mo i whamai. O le au ngāna al mato ngaluenga. O le tau lungo ati ia wa le talatanoa to ama to ia seitasi. I lungo le tio. Ia le fo i mo fie tato au whaafonga. Ia mana ia le atal tai au. Ai atam wha manatu ia mola o ia whala au. Ia luna dua ia wawa ai inga wha manatu ai fo i le whainga o nato ina ia tato ngā lua le vaenga lea. Sabrina ia ingi si vaenga fia wha soa e lo. Tanu e vaenga ia. Ia, o pe awhai o mana tua tātou po kalame sa awatu ile, i tau sanga talwai, ia, i sele tele o vaenga o ngā, taipi fuila o, taipi la po kalame, whātai ta inga on Pacific Health Unit, le tono whalma, whalma e mesa, whalma i Wellington, le e ma sanin tal noa tua ia lis, tāua i o vaenga na wai tele fu i tātou tanga ta avi whalma ia mata oto pe tāu fiai, alai malama i vaenga i te tauana o la iele fesosoani mo tātou tangata Pasifika ia ai po o whaonga na fesosoani whapena mo le whatai ta inga pei foila e ele ia whamatala si utina na mai whaiona na matala na appointment mai i whalama i Wellington ia mantua tele e mamau fo ile mea iai e mo miala se wheelchair po se no fo whatavan vale Wan fan sa vali ai ona e faisi mamao e mo miala le ave ia sa so ta i mai alis po le ale faingol po le ala to a polisi na vaenga pe ini me fa pena em faina mai ai le la ul batu la lo male wheelchair i lalo le fa atalia o to le lifi pe atau no mai ia na mai le ilunga ia sa matau no mai we si le sunga ya alis ia fatalia le mato e ave na episi ia piu to inga o la ile au nanga ia e se fo ile le ia le mato e so sonia ia i tato tangata nei pe atu le i vaenga mo mia pe to inga me fa pena e tauna mani no mal la mal fal mai fisili la ia ina ia tato tangata Sāmoa la vaia ia manisi tangata Pasifika pe fa pe mo mia o la to la vanga ngana o le mfena mo le so soani fa pena mo tato Atonu i nisi o fio fo i lato appointment si mo meo. A misi ai appointment tele fo i po le tau tonga se me whalmai tele Wellington. Ai whainga tale a wala o ta vale po se. Vili a unanga Pasifika nai na le vaenga nai e oto. Whai whamulmole pe se so soani o tō tūlanga lea. Te tonu o unisi o lo whaia lea o unanga nai so soani i tūlanga whapena. Ia mea nai a ngā tatonga lue tam whaimato e. Whamamla matua o nanga i la toia. Ia e tōlo ai po o tanga te vili o la teimi o le numera e vidi. Ia mawaia fitosoni whapena. O le vaengala na e apo i momotua. Le si vaenga le fitan no e. O le tūlanga la o tato polkalame pe o le tanu le toile. Umu whatūlanga ia vaenga o themes. Po vaenga tatanoa i masinta tasi lo tausanga atoa. Ia ana whai lo leo po kalame fofo e la tō leo mai le taimi tanua tu malo le atunu. I eisi taimi, a le amanoa mai sesi, ona toi tātu la i o se polo kalame ma te iloa, o lo o tā ua ia whi aula i watoi. Mantua foi, e leo o maua o mai tātou wāwa noa i whanonga i asta i tasi polo kalame o man le tio. E taimi e misi e lesi polo kalame, laki nei vai taimi, e mawhai o no toi alulungo le Facebook, po le YouTube o lo mau wai po kala me o vaso o tona ia mai fa no longo i vaenga ses o va e te awaru tau so e te mitonu ana na faile po kala me se va vai a wala e fa tu langa ia po kala me al so fo malo lo ne tu esela ia a misiana e tonu ala ia po fese vaenga o Facebook ia po le YouTube pa mato ia na e va vai le vaenga na e to fa no longo i po kala me ai e fainta to ngā rui whaatasi i vaenga ia. Nā watu ele e mātou o le toi tā ina o le polkalame. Mo i la tō ele i moa e le taimi momoa. E nisi e awha i whapia. Toi tā mai fo la polkalame o ma fo tā momoa. O le mafo anga nā a mātou e lo polkalame tāo. E ma whai ana toi e watu le taimi i alai whaasala lau atu am whai lo atu. O le tātou polkalame le sa awatu momoa le la toi tā tu taimi lea.
ia o ngā moisi, ia e amisi au e, ia o nā fo i toi whaafonga iei. Ale whaasolonga na o tātou po kalame whaapena. O lo ngā solo pēla le tātou pulokiti ne tau ia Oktoba. O le whiangainga le whaima le Capitol and Coast. E amata mai le aso mō o Oktoba. Ai whaumai a se tema. Ia o le ala o ngā solo al po kalame whaatati e tau le masino whaimo se tema. Ia na whaatala noa fo le ia pe toi whaawau le si a tau sanga. Ia pe ia mau atu le whamtalanga o matutanonga o la e nau la to ina ia whaawau pia. A le fo i wawa ai mātou le letio po le asis to ai ngā whainga. E pe e se whainga fau e sui ai le whainga o le po kalame ina ia maua e tātou ma au ngō fie pe fie fo tanga te whanolongo ai. O le te leo le suinga talo mai tau sanga lua whilua tasi. E na amata in whaasala lau tātou social media. Wangomua, e na tātou app lua whisfulonu sa amata in whaonga le Sāmoa Capital Radio app le tau te maua mai whaasala lau ngoi runga le app le smartphone po le telefon. Au tau wawa aina au tātou le tio pe talawhia ngai whaasala lau tātou I runga o le social media. Ona o pōlenga, I le vai o le whaonga ngai nisi le talawhia ngai. E a fo e a whaina ia whina ngalo, ia manangona fo o tangata whaasala lau. Mena pento whaalongongo mai le amatanga. Sa tala noa atu I le tūlanga o le whaavaenga e a fo I tai di mai nainga ruenga whaavai tai di mai nainga ruenga si ufonga lomua. E whai le whaaloalo ma le awa whatawhata. E te tununga a whaapena al whaatulanga ngai mātou ma le wale wato e moli to ia polkalame. O la whaapena a fo I ona tau talisapa ia matatou ngā lue whaatasi tūlanga whaapena. E le tala noa mātou I toa I ngā polkalame fo I le whaamunu o li ai whina ngalo si tangata. E ona vevesi lo leo tātou e le ai mase au ngai mawai. Ai wawa I mea talawhea ngai a wā tātou manuia lau tele. Tātou sa iri mā lo mai nei New Zealand o le mawhau ina ati a e tātou langa I tono le atunu nei. O mea umala le tamu whai mātou I o ngā tasi ma le wa ai ma mau ale si ufonga le mua. O le whaatulanganga lana a o polkalame fau leo whaapopo mai nei. Ona, wawawa ai nei lai le ia fo I soifua malolo ina nei New Zealand. Pei fo una maua ati numera ia na watu nei Savalina. O loo mawalalo ani si o tātou numera I tangata o whaatino la tui puipuia. O la alawa mai le lui tau ia mātou. Le tio whapena ma Pacific South Service. Pa ai po le ale awale me whaia I ona tau wo atu inisi o tangata e le o whaia la tau ngā luenga o le whai o tui puipuia ale whanau. Atunu le awanone o tano atu e fo le malo le atunu o matalo atu. O I fo e muni o le whaasalau atu mātou talisa paia o e le te whaalongolongo mai aso o matatou whaasalau. Ai mana ia pa tātou ngā lue taltano o inisi fo I te sota I ai. Whape o e whaalongo le pokalame le sa o e whaalongolongo le tio. Ia lei whaasino I pe whaafeo na mo o me la tō wa o isi le lofa o ngā le Facebook. Ia po le YouTube. Ia o le tio fui. O le whaalawelawe o le tātou tasi o ono tesi mal tasi le iei nei. E ngata le li o nei tau a pahat. Alatu I mana kapiti. Ia ai le o mamau atu. E le pe o asola. Na o mai le lua fes furu ma le tolu. Pelo susu ma lima. Sa tātou whaanganga le fitu wale tolu a mo. Ia e sau malunga I taupo e o le local estate le mamau le e me mau mai le ala leona. Sa whaingo fia lan tō telena I o tātou tangata Pasifika. E la vea ia le tātou vaenga le lalo o le vaenga a le 2 DHBs Wellington. Po le vaenga le nei tonu o Wellington le o ngāti tonu. Ia o le la o mai nei tātou na alpau le o le vaenga le mwhaina nau I le whaasara launga le tasi o ono tesi mal tasi. Ia mato ono folo lua filusu tasi whaonga lo le social media o le walatuai. O le ngatala I le maua tuai maisi no fuanga le tua to taupo ma kalaiseti. Awa maua malalangi atoa. Ia o le iei mo mio numero ia tau le analytics e mai a le Facebook le au whai o la tova ai au whai o tangata wo atu. O le teimi nei wo o le PFE le
luas fu tolu wa FEB ele followers la ye se ye numero na baina fatule las for ile pe fa ma pokala miltaya ia o le fa yu tangata ye lungo le resell Facebook ia la o tolu te si male ibo emiliona i talu mai na fa sala la wa il va ile io numero fa ta to numero mai ele Facebook ia mato mata ia ia fo i temi fa ngai tangata ye pokala mai le ni temi fa sala la wa io le ngala na o fo io o le social media po to inga metiti fo ia po technology e o to ia fe ai e fo la tangata afa pele o le Facebook ele o le YouTube ma va ai Sāmoa Capital Radio e lo inga le mo mai fa sala la ma o la tona la tono le li o le amata mai Hawke's Bay e tau mai la no ni e fa ile tatu ngal venga fa tas tam fa tatu tata no ai ali fa no lo mai fo tasi al me fai va ia lo va i fo mai pe lo va ile unanga le va le foi se tu ia lo o le mena lo mi lo mo mia ina ia fai ia ngal wenga tatu mo tatu tau si mo tatu so i fo malo loina so dinga i se me fi fa popo i va ngale e a tona le pe i si va nga mo le sila fia e fo i tatu ngal wenga lo fai mo so soni ni pokalame e te le fui tātou tāpena ngai whai e le ngatai. A mai ne le mta upupe le wa o mai e le tangata le o ia le whai pokala me le aso le. Ia na psili le o la la mta pule la talanoa. Ia wha pia la le talanoa e le ma e o le whatu. Ia mai mani nei a lato wha amtalanga. Ia on tāpena le tātou fisili. Toi whai ma le research. Pola tātou lava sa ili linga. Po ani vai ngai talawhea ngai mafso o tai mo tātou tangatai. Ia ma tātou lo ai po la le me tala noa mai e tanga tala tāu. Ia ma tāu whai le wha liu pia whai o le sing o le isinga ngane e whai ele wha tala noanga ia ia ma wha liu ia vaenga ia e te le fo i tātou ngā me ngolo whai e o nau aina ia. Ai me sa ma tāu wha pere tau su forma e si mo me o terms o terminology wha mapo ngana le wha ngā i. E o si taimi tau so e tatano po la le upo fa pe o le mele ia na tau lo fa tau ia fa ele po kala e o fo le taimi le va to tato telefo e si taimi matana no la le upo fa tau ia mele po la fa punga ia na va to la ia awa si taimi fa ngana peritania e plant e sawa o le tau po la le tau ai o le ngoa au tato la e fa tete fa ngana o si ngana e so le upo fa ngana il faingo ngana ia ele faingo fi o polkalami sa intisi le o te fai isi taimi ia a tau manel matau o le tele mo le umio upula ia mai simia ia e o to al fai tu la tau fai le research ma so po atu ma winga upu ia ma va ele se a wala faingo fi e tau fai mo molia to le fa pa on tala no atu lungo le tatu a litio e pe o le faingo na ta penanga mta fa pene ia nga mo tatu al mesidia e mate tamfai au ngofi fai me ia wai au ngā mo tātou e le a tātou mamlama i mitau ona fai ngofi e fo le tātou a soi fua maloloina so pe o le lui tauna le uto mai ni el mtanga luenga vava ai po le ai ia fo isi au wala mi fai ono tō wha tala noa e pēla no tala noa tu i ele vaenga le na vava ai ele tātou risione e ele teimi e fai ele roadshow al tātou official si fongo la mua e watu le fa idi tata in se ho tato fa tasi ne tato tala noa ma tato usu spesi fa tasi ai ia mtala noa ni se mta o fina ngalo ye atonu taimi po ia va ai a watu no va ne tata no se va ai le tava i po le taimi tal fe ngai mo tato po le weekend po le astronai po se afia po ale daylight saving taimi ni ia tonu tal fe ngai a mata po le lima le afia ta le valu po ia o uma ia nai fitau i mfai la le o pungsa tele ia pe o fofanga na le ai fai lo te mo le wa matan tala no ni si fa tulanga mai va nga ia o lo va ai ni ma to i master i wa rapper ia mai 11 ia ma tono ta to lo to i fale ni fai inga le nga fa pene ia ona amata lo le la nga et fo in sino fanga i panga se no fanga lui malunga ni pia ia ai o tu fai mo o uni ia pe o na fa tulanga tu ni se por kalame ele ngata la tata no atu i
amato ye ina na faile ni au nanga Pacifica lo ye ina e wa e tala noa ia na fisi Sāmoa o tō tangata ia po le ale mema ia awa tu fo i malato au nanga fo i so i malo toto ia pe fa ye ni so me fo ia tau na fo i ngofie ia of tamina e a faila tato review le tau tatanoa amol mole ma fo wane po ani me e fa ni le ya ti le tato tau tua le awa fo ni me tau ona fa ia o nanga so fo malo lo ina mo to ele o fa ia timini ia na mato fa ole e si le ila to pe tal fe ngai mal la to kon kalate ia pe se me tau fo ona la to baba ia ona to i mo mole fo lo fe au fa fo na mai la to fa tano tu ngol litio ia ai masalo mo le tato review sanga i tau fo i vai ngai mai nei fesili tau tele mo ta tia tu ngana ia o e fatu langa mai o i fesili le i taimini oi ia to e mafo fo e mo lumana i pe to e fa nei fesili tau e Weil tato i loi longa se i wawai to i wha le a te le tato po kalame po a fuin vai ngā mo mia. I lana i fisilia pe e tā pena i ai pe o le o po o ao ngā po kalame le soi fua malolo ina mo oe. Ia o ani mata upu na whetau i le lei mo oe malau a inga. Ia o hafo ini au nanga po Services Pacifica ia sa e wha afonga mai wha talano atu. Olo e wha o ngā ina pe sa e wha o ngā ina foi. Ia pe sa wha malieina fo i oe malau a inga i le tali atua au o nanga nei sa e tā pāle so ani mo pe ona tu sai ma wha tanoanga i e whai atu lungo le tio. Ia o isi fo i vaenga o ani mata upe te whina ngalo i tatau ona wha atala no atu e le o la vea isi wha atanoanga i o o mātu por kalame so i fo malo loina. Ia ai pe iei fo ini au nanga sa wha atonuina o tau e no nofo whaatalitali ta avale ai se i mawala wanoa o na ole tumu po o tūlanga whapena. Ia atono e taimi e whai tato review o atono atu i wa i manisi whesire mwhai o na tu ina atu e whaalau tele a tili eile. Fi whaalei o nei fo i vaenga o tato o nanga. Mana ia pe a tato whaongale le tato polkala me tanuanga fo le tai o le se fulu sultasi. O le la amata il tato review lea. Tata no fatulanga polkala me ia mta upula tala no le taimane taimi. Ina ia maua o mawhina ngalo o le au whaafonga e whaao o maiso whina ngalo i lungo le Facebook, o le YouTube, o le Messenger, ia o lungo le emaili. Ia malunga fo i le te tala le tato leina pe au taimi whai tua le review status ia o leo toi mapopo mai tato o whainga luenga. O na wha solo le tanuanga ma wha maulalu. Mana ia pe a wawa ia tuai e ni mwhaina wha ngā o maritai au i tau na wha tua wanoa pe tasi a whai tūla li tūlai whai ilia aso male aso. Ina tala noa le il polkalame, tasi polkalame pe lua whan polkalame mai whina ngalo le atino. Ia na whai fo le tato li poti o le taimuli muli na whai ele review, full review o tato polkalame lua wha sumaliva. Ia leo o mai lua fe lusu fa i o tau ina fai e wa o li potia e avene ma tau le New Zealand non ea e loa i po le ale tala fea ngai o po kalame o lo fa tino le alu le tupele a mai ia fa pena fo i male o nanga sui fo malo luina wai fi wa i po le ale feedback po le fa so mai fo le tunu ia na avene ma tau e ia o me o le mo po kalame a e o le tulanga la nei mo le fa fonga fa mo le a o e whanau longo i polkalame a status a i sau pepa ma sau pini. Ia tusi lalo a wa pe o mea lea mani au. Ni dei tusa a fia fo il polkalame i longo una ana vidi ma pe mani o ma polkalame pe mani il polkalame lea. A i mana fo i whaneis polkalame pe ia mani pe a sisila ni vaenga lea. A atala tu leina a una e vidi mai wa pe o le matua i lea ngal tangata lea. Ia awala i longo mai mata ufa pena. Ia, mani no mera le pule se video tua, ia na tala loa mai le tua. O le whainga na o le tato ngā lue whaatasi. I le tau whai le te ua ti ngā te lesi whinga lo se si te o fiu te whaatali mau o le tau tala noa tu lungo le tato le tio. Pe o naim ta pula na e wat, samalino te le lopo e se si. Ia, tono, pe o vaenga o mana, msanga whaftai lava. E o lele ia na wa vat fata se ma wol po kala me tai o ni
ia wai le we nei vai swinga ile tatu tara noi ai fa mamla mati le peni si vai nga ia ma le review le o tai o le sfuta si le foi le talk back le ma sene foi o le la tatu talk back lo fa tatu po kala mi o le lungo si fongo lo mo ia manu tele le fa fonga nga le tino po ko temi to ni aso im po kala mi fa tai fo to lo so tatu fa sa longa ma unanga si fongo lo mo ia me se foi pa anga lo mo le si fongo lo mo po Sāmoa Capital Radio le to te fa longa mai a state tasi ala to te liwo ti a tasi wal fa o wina o por kalame o le so fua
mata oka se wa mata ina a o pepe se fana wa Samoa ile musika ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Samoa tapua i mai lata au nanga ia tau tua i mo Samoa whaatau ai le tangangana o lo tato filena ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Samoa whaafofonga mai lata au nanga ia tau tua i mo Samoa whaatau ai le tangangana o lo tato filena Ta alofa lava o telefou le si ufonga le laumua mai i Wellington mo le nei aso lua le aso lua sifuru mo le fitu le nei o February lua afe lua sifuru mo le fa o le tātou tala mua. Ua faa lia mai e le pulenga o le sua vai mo le tumalo atoa o Wellington le Wellington Water sa iaise pa u i le fua o le vaila au o le fluoride le asa o lātou whaongaina mo le sua vai tau mafa o Wellington i lo tonu o le wha masina ua tua na ai atu nei. O le winga moni o le atulanga na pa u e le ima whaio na wha mania ina e le pulenga o le vai ia le fua wha atu langa ina le mtanga luenga le soifua malolo ina mo le vai la au le tonga fiti ai le sua vai tau mafa mo le taimi e iwa se 10% i le wha masina e pei ona ta ua. E le o se teimi mo le nei wa tu lai mai ai lea whaafi tauli mai na whaalia mai e le pulenga o le vai na mafua ona o le tele o le mau whaale tonu na ali ni mai e au fi ai ia le whaale tonu o masini ma le pe o le pawa i no fuanga au tu e wha mama ai le suavai ato ai fo i mga luenga na fia whaia e whaale le iai le saunga le mu ma tu langa o le soifua ma lolo ina. O le nei whaale tonu na le mauai e te ngata no nofo i le tu malo le Heart City ia le fua o le waila au molo lātou swa vai tau mawha. Pei tai e le ia awhia ai i le atu langa i pito nuu e iai i Stokes Valley o Manor Park, Korokoro, whaapea ma pitone. Sa whaapea fo i na awhia ia le aitele o Wellington ma o na tua oi se ia vangana ai pito nuu i matu whaapea ma sifo. O le whaonga ina o le waila au i le swa mai tau mawha, o se fuafuanga e pui pui ai le saonga le mu ma le soifua malolo ina le lei o tangata uma. O le whaalapo tonga e pu lea le vai o le tu malo atoa Wellington, le Wellington Water, o se company po se meto tino e aia tutusa uma i ai pu lenga o ai nei au fi ai Wellington, o le Heart City, Porirua, Upper Hutt, ai whapefo i le Wairarapa i saute ma le Greater Wellington Regional Council. O la o whaawau pēa o na whengai te maiti Pasifika i le tonu o New Zealand ma ni whainu mela o pito maurulunga o le tūlanga mativa ma le tango lima o lātou ainga. O whainu mera o whailo mai e le ofisa e whaamau mawina whainu mera le malo New Zealand ua manino mai ai e ui ina sa tau mo whai malosi le whai ngā malo te ruai e whaia se whainga e fō i ai le nei whaafi tauli o le a whaina leo te maiti le mativa ma le tango lima o tangata ai lea i lava ma se suinga o adi e li mai. E paule mea ua mauti noa
o le sitia lea I lunga I le tausanga lea na uma ia Iuni o le lua afe luas fululua, whaapea ma le tausanga na wha uma ia Iuni o le lua afe luas fulutolu, o vaenga e lua, o vaenga au tua tolu, ia e fua ia I le tūlanga mativa, ma le tango lima o tamaiti I do tonu o ao te roa. O tamaiti Pasifika, sa I longa o na mau o lunga, I o la te waafianga I whaafi tauli e mafua I le mativa, ma le lava o le wha soa, e au fiai I le mai o le asma, ai maise o mai o nifo, o mai o talinga, a toa ma wha le tonu o le whaalongo, ai whapea ai fo'i ma mai e mauai pau o le tino, pe a whaatusa lea I tamaiti o isi lanu mangangana. Whailoa e le komisina sili o tamaiti o Claire Atmat, o le nei tūlanga e le manuia tele o na ua mai tawina le si tia o le fua o le tūlanga mativa e a awhia I tamaiti. O se tamaititi e na tele maua I a se tasio mea au tu e ono, e au fiai I a fuala au tau mawhamata, o fuala au whaikuka, ma le mawhanawhana o le fale e nofuai, ma ia le maua fo'i I a siaki masani whaafo mai, o se tamaititi lea e ave iai le whaapunga le nei o ola I se o langamativa ma le tango lima I le tonu o New Zealand. Ta ua fo'i le tamaita I komisina sili o tamaiti, e matua le tala whenga I lava, le luas fultasi ma le afa pasene o tamaiti Maori, o loo au fia I le nei tūlanga, ai luas fulma le valu tesi ma le iwa pasene o tamaiti Pasifika, whapea le luas fulua tesi ma le tolu pasene, o tamaiti e le a toa le malosi. O whai numera nei e mai wha maunga I lona lima I le nei o teusanga, talu na wha mamanuina le tula fono o le Child Poverty Act a New Zealand I le teusanga e lua afe se fulu ma le valu. Sa whautua ina e sui o le mtanga luenga le soi fua maloloina, ia le tamaita I min stalango lango le mtanga luenga o Casey Costello, ina ia aua le so loia ma wha le au ngā ina, ia nisi o vaenga au tu o le tula fono, mo le whaiti tio le ulaule skaleti I te tonu o le tunu. O se lipoti e le wales whaasa laua New Zealand na ta uai, o loo manino ia whautuanga na tu inatu I le min star, I whaamau ngā loa ia ua whaamatuana ia I la tau I lalo le tula fono, ina ua la tau fisiling ia. O loo ia I le fuafuanga le min star le nei, Casey Costello, e so loia ma whaale au ngā ina le tula fono o loo ia nei, e whaaititi ai mai leono afe, I le nā o leono se lau le a whai o whale o loa, e whaatanga o na whaatau atua I tua ta paa ma sikaleti, ma abesea le ivas furulima pasene o le vaila au o le nikotini mai te tonu o sikaleti, whapea ma le whaasaina ai o na toe whaatau o ni sikaleti I tangata uma na whanana umai le tuana iai o le tausanga I lua afe ma le iwa. O le tūla whono le nei na pāsia le teimi o le whainga mālo sa iai talwai nei e New Zealand, ai onisi o na vaenga au tū e whaatoa whaamamanualo ia I le tausanga le nei, ma le tausanga fau lua afe luas huruma le lima. Sa tu ina atu fo I sui le mtanga aluenga I le tamaita I min star, ia whautuanga I ni vaenga e ono sui ai tūlanga ia manao ia soloia, e au fiai le whaamuta le luas huru lima tausanga le matua, o se tangata e whaatanga ai o na ia whaatawina se pepa sikaleti, peitai na te ena uma ia whautuanga e le tamaita I min star. E le ai nisi na manunua e le mafui e lima tesi ma le tasi lo na malosi le ana lulu ina i le tu malo Canterbury le motu saute I le po ana po. E le I maua mai fo I se li poti e winga ini mea na o no wha lea ngai nai. Ai sa wha ilo mai le ofisa e whea ngai masu suenga o mafui e le chionet, sa wha mawina le lulu o le nei mafui e luas fultasi minute te ai le iwa ana po. Mai sa o ngā te tonu I le tolus furu kilomita I si sifo le nu o Methven I le loloto e 5 kilomita I le manawa o le ele. Ua whanga solo na isu asuenga leo I le whalawelawe na mali waise li I le pita nu o Mount Albert I au kilani I le awa uli o le songa fua ana nafi. Tō tasi leista ngata sa au inatu ai I le whalamai ona o ni manua tū ngā mai lea whalawelawe
tupu se whale le wala ingo o le he hana wai I Mount Albert. Whaelo mai le satini leo si nia o Lisa Anderson, e to lua tangata na mau atu leo o awha ina I ni manuanga I le whale na tupu ai lea whaalawe lawe, mai ui ina sa iai au au nanga lawe ai sa le imawhai o na whaasau ina le soi fua o le ua maliu. O le whale na tupu ai lea whaalawe lawe, o se whale o le whaala poptonga o whale le maloni sila le ka inga ora. Se fulu lima tau sanga le matua o le tasi o tangata e to alua iena mali liu la sa ina ua la vele la ta male a tau wa ai se tu unga ta male I le nuu o Paparoa I le tu ma lo Northland. Pei ona ta ua le tātou telefou mo le asanga fua na mali liu uma le ave ta male malona soa ina ua oso ese le la ta male mai le awala I le taimi le tu unga ta male o le Arcadia Road Rally Springs. O le isi ngata na mali wai le whaalawe nei o se li e tau sfuru lima tau sanga o le soi fua. E le ima whai on wha maonia mai e leo, pe o le tau le lea le nei e sfuru lima tau sanga o ia lea na ave ina le taamale pe le ai. Ai na whai lo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga o tu unga taamale sawa le Motorsport New Zealand o Elton Coonan e whapea o la ua o mali liu e le fau I le taalonga o tu unga taamale sawa. Whanga solo nei su esuenga, a le vaenga I whea ngai ma whaalawe lawe aita male, whapea le WorkSafe New Zealand, a toa mo le Motorsport New Zealand, I lea whaalawe lawe. Ua tu ina mai se rapita inga le whaalapo tonga I whea ngai ma su esuenga o le sua vai ma le si o manga o New Zealand, I leo no bave leo na a fio le tunu u I au o sa vili marolosi ma winga malu luo le tau ma I le pole I saute. O lo walo ia mai le whaalapo tonga le nei, le niwa, ia tūlanga whe mou ai o wingo le tau mo le nei vai aso, mai o lo ia le manatu, e ono anga I mai se vaenga lau tele o au o sa vili ma winga malu luo le tau, mai I le vasa I saute, I le anga I atu I le whai unga o le vai aso. O ia tūlanga I tūso le ripoti mai le niwa, o le aawhai na ai winga ma sani o le tau, ma nga ai ina malu lu. Mai ono a fiai se vaenga telo le motu I saute I le kiona. Whaalia mai le vai tau o le lii o Philip Tanken o le niwa. A oanga I atu ina whaai uina le tau mawhana whana o le awha penao na modi ma wina nisi suinga le telo le tau I le anga I mai leo sa vili ma timunga ma au mai ai ma le malu lu. E se tala mai le Pasifika o le asonga fua na fili ai le palemene o tu walu le li e ngoi a Feleti Teo e vema palemia fau o le atu motu o le Pasifika. Se li poti mai le lau mua I funa futi na ta ua mai ai le autasi leo le filifilinga ona e le ai seisi na tau wama Feleti mo le tofi palemia. Ta ua fo I whapea o se teimi mo mua lea ua filifili ai se palemia o tu walu e au noa mai se pa lota. O le li ua ve nei mapale mi o le tino sa ngarue lata mai nei ve ma whaatonu o le komisi o whainga whaiwa le Pasifika po le Pacific Tuna Commission e pe ona lau si le fia ai mai o stasi sa ve foi ma lo ia silia le malo tu valu ia so ua tua nai o le so o le a whaatu toi nai minsta o filifilia le pale mi fau la tau te ngalu lue I le kapeneta. I se tala mai au se tālia, ua maua I stangata whai ngā luenga I se la o le kompania le Bunnings I au se tālia, ia se tau I mawae ona o le wha manua li ai o ia a o tau ma whai e si se pakete o le wha le lei ele po le fertilizer. O le tamai tai whai ngā luenga le nei ingo ia Sarah Jane, tōles fultasi tau sanga o le soifua I le taimina tupu ai le wha le belave, a o ngalua I le la o le Bunnings I le ai o Sydney, I le tausanga I lua afe se furu ma le valu na manua le anga ailo na tua. O le whaai unga le whaamisinonga maa o lunga I New South Wales I le nei mata upu, ua polo I na ai le kompania le Bunnings, e te tongi I lea tamai tai whai ngā ruenga, le tino I tupe, e tasi ma le kuata miliona tā la. Ona o le whaatamala o le kompani, I le lea o ina le leo ia, I le whaonga ina o le masini e ngō o le pallet jack, e whaatino ai le ngā ruenga na awha ina ai o ia.
I ta longa I la kapita I to fitu le lololangi ua se umpini le awa tamata I o New Zealand le Black Ferns I le vai Vancouver o le taunsanga la kapi fitu a le lololangi na su e fusi ai le Black Ferns ma le awa falani ia mai o ai o le ta longa I todus fulima New Zealand I le se fulma le iwa a falani o le malo mu ai le o le aule nei tamata I o New Zealand I se vai o le taumilosanga I le vai ngō li e le imanuia le tau mawhai o New Zealand I le laso ngā fusi ma Argentina lea ua tolu vai so o manu malo Argentina I le tau mnisang le nei o laka pi fitu a le lalangi. Ia le vai unga le nā o talafau. O te whiawhia te whātara whātoro tātou tino e sa isi whoide nei wha o poponga. O tātou telefou mai Sāmoa, o si mai el whāwhonga. O lea ele I mai ale lua māsina a maton nei tau sangat wāwhe duas whumal whā. Ai ua iwa wa ameli ia wāwhero tātou tino. Male to a tele o le uto tangata tā whao mai mō mai a tino SS o laulangi. Mo lato wāwhe Sāmoa, mata amilo e mō mai moanga mata whaunga. Mai o se tūlanga wa mauti noa, wa iei whole ta mao a inga tau se leni wa se saa mai lo tātu o tuno. E ne vaenga ese o saa whaata wai, le ngato le tui me tau lima, ai wa whape nā fo I tau mawha. Nam wha mau ne mai pule silo wafua Sāmoa so alo ko resa so halo. O le tau sanga lava ia le nei e lua se furma le lima meli ia wa umana wha mau nia e tau nu mai. Whailo foi so alo e whape nā foi le tau sanga fau. Wa wha loa le lua se funmal wha meli pe ono silia tu foi. Wa oma o na whaiav so tainga e fia whea lo tātou tuno. O le au whai pisidisi lea o lo o sele ai le telo meli o taunu mai e iwa. O nisi o le au whai pasi o nei whaongai na turisi ta amilo ai le tuno. O taxi le o pasese, ai o le to o telo pasese o ia meli e fia sāwa vali le taulanga. E fia sāwa vali ta amilo le taulanga. Mai o lo wa ia le tele o le niu o lo la tau whata wina. O le ngata lau I la tau neo lo manui ai. Ai o le wafu e ono se fruafe ta la le tu petatongi mo le meli e tuwai. Ai ese fo I e fua lava le mamafa ma le tele o le meli e pipi. E wha mau monga le report te le malo mo wha ala petatonga tu ma oti. O le tausangan te neile wha mau wina I le fitu miliona ta la tupe mama. Na mo mai tanga tata whao mai mo mai le atunu. Wa mauti no fo le sawa to le tasi o alo le atunu ia tono pelonge ili olimpeka. E na wea wha leo ngā ina na matati e le whatu ina e le aupanga a le salau ma le 2 kilo kalama al vaenga o lii a malo le tau pulenga. Ma wea wha pipi I na ise matati a fau mo atunu umo le nei tu langi. Mai wa wha pe na fo le tau mwhainga le tūpaha tamai tai. Le foi wa whamdui nai isi o tamai tai ia watu o pelonge. E le lua pene auro I le vahenga la iti ma le au maata tua. Ma o se tasi leo tamai tai o le awa Sāmoa wei e whatu wina foi se tasi matatia. E le au panga le se lau 2 kilo kalama. E le sii man malo lo. Ma le tamai tai pito I silio na lai tito le awa Sāmoa na o le se funmal whātau sanga ea se ine Star Wars. Wa whaamanuia ina I le pine apa me mea. Wa tari fai tau mai le fionga le fai pule le tumalo whaasale le anga lua, le fionga mangere se kati e fioi. E tu wa inga wa sala lau solo lunga o peng ta wha ilangi. E le leilo le po feme o iai le se lau 5 fe ta la. O se vaenga le bloke titasi miliona ta la le o lo whaanga solo la la tu tumalo. Wa tusi wha maluru le fionga le fai pule lona I tumalo ma le sao wha inga al komiti a lona fona wha vai. Talu waitu wa inga ia wa whaasanga ne ia te ia, mai ole a fianga fo leo lo na inga, e nā te ena uma ia tu wa inga, e le eise me wha mao nia pe o nia wha I lua se pe pau wha mtananga. I le wha vaenga o lo mai o iu le tusi le fionga le whaipule, o lo ia te ena uma ia tu wa inga, o leo no leo se leni o leo tupe o lo tu wa ia I o ia na ia wha o ngā ina. Le ngata I lea,
E mai lava le amatanga o bloketi alona I tūmālo ma le lātou foi whonu whaavai. Na umia lava I le whailau tusi o le lātou whonu whaavai le tustupe. E o mai lava I le so. Mai o lo lātou tādia for the report il whaongai no nei tupe uma. E le komiti ngā lua mtanga luengo tina matamai tai, anga fiso tai, ma o lo o ngafa le mal bloketi o le atina e nuu, molo lātou I lo longa masani. Ai maise o le nei bloketi e fau, e tele o na lui tau pei o na whenga e foi mai si tu mano. Ai I se fisota inga ni se lautu stala ma le whai lautu se le blokete le tu malo ya soa fo of sasangi. Na ia whae loi le fasili ngelo le se lau limas furuafe tala na whaanganga mō tutongi ma launi o lau whainga ruenga. E o mai le so, e le eini tutongi mani a launi wa maua le au whainga ruenga. Na whae lo foe soa fo e lautu stala, ina wola tuanga I ane il mtanga ruengo tina matamaita I olo ngafa mal bloketi. E tālo sanga I nai le pe mawhai o na whaamatu se isi vae ngā tupe, mai le tupe leo le aso soa I o le lātu bloketi, le whase lau 25 awhe tā la. Mo le whaama e ino lātu bloketi mo o ngā o mo le tumalo. Ai whae loa ne le li ofisa o le mtanga ruenga, o le reporti o vae ngā tupe I na tu inatu mo mo le lātu bloketi, e leo pāleni ma le lātou reporti o lo misi le 25 awhe tā la. Mai o vaenga tonu I o lo tali ai whaamtalanga I lona whao ngā ina. Ma o ia whaamtalanga umal whailau tusi o le blokete le tumalo, o lo te ena umal le fionga le whaipule, e le o iaison si le fia I le tūlanga, ma o le fionga foi le whaipule, o ia foi le o le teitei whono o le komiti o le whono whaavaya le tumalo. Na tau te de foi le fionga le whaipule le pepa o whaamtalanga, e le mawhai o na ia whaia se tūlanga wha le tonu e tūma wa lalo I nai le pa ia o le tūmalo, e mai se foi o le tau le leia o lona a inga. Na whailo foi le fionga le whaipule a mangele, e iei pēr ma tū maulo na whaanaunga, ia whaia le mea sili mōlo nei tūmalo, mo se manuia a mai se le nei polo keti. O le aso se furu apirilo le tausanga nei o le alau ele whaai unga le whaasalanga, o se li tala vau e au mau ia tunu I fafo, a na malanga mai moa so fia I le atunu le whai unga le tausanga te nei, ma no foi lava, ma o ngai se tasi o kolisi ma walunga I le atunu I le vasenga se fulu tonu. Peitai I le vala au ngola na mata aupu le amatango le neiva yaso, na ia I o e ina ai mōri a ngai wha o le whaia lo ni sa wanga mata ngai se tasi, ma o wha mau nia I le wha amsinonga ia mōri a ngai wha. O lo tu mau lava le tapo o le wha amsinonga I le wha atanga ina leo na wha asala lawina suafo I la ua na afia, o afia anga mau la so tanga, ma le kolisi o lo a o ngai le ua mo lia. O tala ia mai Sāmoa mo le nei foia so lua manuia lo tātou tino I fōwhang whai o le nei aso whaso I foia. Ia e whātutu atu so o manatu. DJ
J. Toi whamano atu tatu au whafonga ni vaenga o le awauli le ua 25 minute te aile sfululua ai o atuloma tatu wala atana i nan maketi o ia. Ia o kale au le leo o atu ia na etu atu o mai mua maili tatu au mai mua e lungo wala ata Facebook ma le YouTube. Ia nai whaali atua ia atu ia maisi tuainga ai a esi. Ia malesi na nai fisi mai beer sunga tu fue nai fisi malesi lungo tato wala ata na manai e a whapea le tfafonga mai lungo le tato frequency ai mai se lava nai tato ta mamatina matutua ia na he mawhaiona whai se nisi o whanau e whataitai ane le whaingo le YouTube mai le YouTube e whaingo fie ia mai mua mai ai i ata mana nai ana mai Sāmoa o le o ia o le esi ia na e mai mua mai ai toi whamalo atu tato au whafonga masani nei awa oli ia ua vea whai outom whamanianga le tato tautua le aso ma le aso ia whawhilo ia atu ia ma le malo le tato au whafonga mai a fo ile tautua ia sunga fo ia wa ia matuangane a tasi le tai awana leila ia le whaosu ma lino fua walfa awa wina lava ia o le tato tautua malo atu wa ila ato o mai moa mau mai ia inunga o tato wala ata malo le soifo manuia malo lange ma fa malo foi au ngā lunue la tolo o whafonga mai tutono falfainga luenga ia malo lava le ngā lulue nei aso le umalo lo mai ia awa fo ile malo longa fo ile pole simoko pole break ai inisi o tala ia na breaking news mai ana nei le po se meo toi luas fulu tasi. Le ai toi luas fulu lua. Te loa le mafuta mai nei tato a inga i tai i loa hat. Ia na ia onga na sa tapunia pe lockdown ana leila. Ia ono vaenga fo ia pe o lai sisi o lai tau sa ili e leo. Ai ele o ia situ langa whaapapole ina ai ono ele o ia inisa matalanga o mai i le lipotia leo. Ai oa onga ia o le Avalon Intermediate, ia po le Intermediate School i Avaloni, o le kolisia nai ma le nai Intermediate. Ia ma le te kura o Kimiora, ia le sia onga na le ana lockdown mai le toi 20 minute 12 nei le auli. Ia o le atoi mawatu nisi o tonga o tatu lipotina, staimi o lea soa le na fo tai au i tatou talafou ia o lea o ngā fo i lea o vaenga le whaangasono i tono a onga o drills pe a whai po le anime whai e tamaiti pe a tale longo fo i lea e lockdown na ile ia po fefo me o le lafi ai me whapena o le tāua i o tai ala ia matanga luenga o a onga e muli ta ia fo i lea e a onga ono o tūlanga whaapea, le esenga fo i le longo fo i le longo le earthquake po le mafui ia a le esenga fo i longo le mu pe a whaapea tupu se mu ia e pola fo i le pa o le longo la le pe a whaapea lockdown pe isi tangata fo i le walu atu tono le aonga e mo mia i le pui mai o alum whanau pe la tūlanga whaapea na le tūna i mai tai ia aonga i tai loa hat tai nai ia lintula mil tai au ana leila ai malo lava le ona sai mai o le awina atu tatou whaafifianga su whiwhinoi ia awa lava le whaafunga tapua i mai fo esi tatou atunu le ia wa uli o le aso luas fulfitu neo Februari tatou sa vali atu fo i tatou te whaafiloa i le masina o mati i le aso wharaile nei Junior vai lua malpese a ato Solo se fa
whawhiwhianga mai le sunga ia aniseto whale moe ia ma le tatou whawhiwhianga matango fiel na i nei awa uli. Ai manai fo i watu whamanatu fo i nei awa uli ia nisi fo i o tala le ena lawa lunga mai nunga le lipotia le One News an le la tai au. Pe le sa whailifatal tala noanga ia ale tatou palemia o Christopher Luxon. Anene lai lunga por kalame le TV tasi o le breakfast. Le ena whatana nua mai ai. Pe o le ala wa ai le maa lo a New Zealand la vaia. Wa ai e toe CTA lunga le sala tupe pe a maua lai avel ta avale ai whail telefoni. O le taimi nei o leo o se lau limas fulta la ia le sala tupe pe a whapea e maua o e leo lai e avel ta avale m whail telefoni. Ai ona o lea mai i peona folasi e pale miana le lau lea mai wha maunga la tamai le luafe lua tolu isu enga na whai o CTA lunga le o atu lava i le wha se fulu luafe lua se lau se fulu ia sala na ave tangata taito atasi na mawola avel ta avale mfail telefoni o lvaenga foi lea i lava ia i Peritania e le vao le lua se lau ma le lima tala ma le wha se lau se fulu tala ia le sala tupe tangata tutongi le ave ta avale tutongi pe afa pe o lai mawola e avel ta avale mfail telefoni tu mai fai lama le lisi foi ia o pitonu umala fa ingo sala na mawhaiona mawai avita avale. Wawa ia tu pei o pitonu o Northland po lea luanga lunga to o kilani. Leoro to la haiti ai lava ia mo e o le lima sa lau fitu fa ia o se numero e mo e le pito la ititi ai leo o sala na ave. Ai o tuate lea le numero lima sa lau fitu fa. Ai be o le pitonu o le pito i tele sala na mawai a leo i e wha o ngā ina telefoni o i counties Manukau. Ono afe iwa se lau ma le tas. Mō tātou i Wellington leo lo tolu afe lima se lau valus fulu ono. Ia leo wha ingo o sala na mwhaiona tu atu i ave ta avale. O leo lo pito i lunga lava ia Manukau. Ia pito atu ai ma i Waikato. Ia ai o le lau lasi o fofuanga ia al whainga malo fo, whainga malo so whatasi leo lo ia i nei piona sau noa le palemia Christopher Luxon ana le la. Ia e ono si itia i lunga o le a mawhauwhau e si itia le sala tupe onai o tele la vaina la matia so i fua o ave ta avale. Ia ai me seo tangata sa vavali i le awala ma tangata fo i o lai paka ta avale lai no fo i tonu. Ia o saunga le mu o tangata lava. So se tasi la vainunga la wala. Ia leo lo la matia pe a whapele wha o ngai tātou le telefonia lai ave ta avale ma sain fiona wha manatu atu. Ia ele sunga le li malo sunga ia sua. Ia vaenga tāua leo wa iei tangata o tele na malili wai tupo e whalavilavi. Ia ono le mun multa i o tu la fono nungo le awala tele ai nisi whamanatu. Whamalo atu nei tato woi o lo whamalo mai whamalo atu vai malu le afa. Malo lava whaftai. Malo atu le tamaita i asina leo lo mafuta mai masiona toa a i lava i tato Wellington. Ni whamalo atu whatua e whengawia i sila. Ia ai wa vela sau fai ai e leni nei a uli malo lava whaftai le mafuta mai whaftai fo ile malo mai nungo tato wala ata si Lulu Bolton mai lato uma lava ia ai lim whain whaangaloina nei tato le toa tele o nei tato wompa anga ia mai seta mamatina matutua leo loo whaangaina mai le tato frequency pore le tio tasi ono te sima le tasi whaamo. Whaawa watu tato whaafifianga su ififiloi, ta le tasi whaamuta tato tautua i lungo le tato tasi ono te sima le tasi whaamo. Pespese atu le tamaleo whaai uperebon, ma vivi ingo le fio anga toha mua.
Oile sa no fa mon mole. Hani ea ua fiu lo tau mawhai. Sa sili ai pe ana o le whanau mai. Le ano ai o le anga ua la fo mai. E lo ainga ia te au le pongai. Hani ea ua fiu lo tau mawhai. Te risa lau pele o le ale whale lawe o tupu. Sa sili ai pe ana o le whanau mai. Te risa se tau mai o le ale whale lawe o tupu. Le ano ai o le anga ua la fo mai. Hello ai ia te au le pongai. Tau mai oi wana o pui se ia te au. O lo tina ua ia sau noa mai. Te risa ua whai atu alo tina ia te oi. Ua mai mau oe ia te au. O lea ea le pongai. Le ai te risa e tusa lava i le solo muli le ulo whai atu oi. Awelo ufatue ua tuia ua tinga. E lau ainga ai le ai sau sala. Te risa lau ele o te ofo ia te oi a whaamalo ia te ai. Ua o iloa e whai lau ainga. Le ai te risa ua lewa na mate te amale whiwhingi le anga le na. Ua o se i lo une le malama lama. Suna se awe te whapena o te alofa pea ia te oi. Lo wha moe moenga sa o ma fau fau i ai. Ua leaunga ua masa le puwai. Ua o iloa e whai lo ainga. Le ai te risa whai atu fwoi wa lewa na pale wa alfa fine le na. Ua o se i lo une le malama lama. Suma se awe te whapena o te alofa la wai atu oi. Moe moenga sa o ma fau fau i ai. Te risa lau pele ua leaunga ua masa o te whiawhiwhi le puwai. Lau pele le ali ie le ali ie pe ai ea se tofi mo i tā. Le ali ie le ali ie pe ai se si tofi mo i tā. Ua o ona le nei ipu. Ua o wino pea. Ua uma oi ma u ilunga o le telefoni. Ua uma oi ma u ilunga o le telefoni. Tofa te risa. Whawhiwhianga na malisunga ia misiluki i oe te risa nei au auli ma malo atu ia e penisa
e penisa wha mau, whawhatai le mafuta mai a whamania fo i lea tua i fōwhanga nei o tutoio nei aso. I o nei musika su i whewhiloi le nei pese i e manatua i a le tu i pia ma le pia fo i le porkalami fo i lea le masaina ruatu la uli Sāmoa le ewa lau whau malu le tio. Le whaanga solo ai pese ma e vili atu e whailau pa lota po ai fo i le pese sili Just vela leo pese ntele ina fia ia na waenga i mafuta mai. Isaiah Leala po Isaiah Leala. Ia ele pese ia Teresa. Ai malo lava le mafuta mai leo toyono minute fa mai al tato tautua. I lungo le tato frequency mo le toi fo i le nganga whaftai. Ia mal fa malo i le tato au whafonga. Whaftai la tolo whaongaina mai le tato tasi ono te sima tasi wha mo. Ia fa mangalo fo le tautua mai la maltai ona leila. Ia pe fa peo ye se tu fo i maseanga o se upu fo i wa le longo mali e lau fa funganga ia la fo i nu le ai naso mato fa le tonu ia mato te tua tu lava ina ia wa fo i le fa le lea tili o le mato au nanga ai fa manuia le atua lo fa tele atu mo o tou fa manuia le atua i fuanga mtiu te mwhaiva ia le ngata i leo i la tou fo i le sauni atua wa ia ngaluenga le fia na nei ia me se la tou leo le lam fa ai ufo il nei aso ia ma lo la faftai to filo ai i tu lai fitu tai au manga lo to mal tuanga nei Mari ai mo tato no Facebook ma le YouTube ma le tato Sāmoa Capital Radio app ia etali tasi to au ina tu fa ni tato telefo Punitia lela wow le langi o le timu fo i le muta wow fitia le moenga le tofai maloi mata fetilo fa i solo wale tau ai lona loto ai se fulu sene fa alabai o se atofanu e fa alabai o se papa mafu amu ia la salo wa malo lo na masalo salo se ia lo fa mai ola uola wale mafai awe usoi sauia le vainu lea o te tau mafaina mapomai le paolo le faamalu lea ua elaina ia faamaliina o se mea ua o mawaina faalangonango mai ilo o tau au e te
peso tai ai. Ua tuene le whanga i koa, i losu e manoa Sāmoa. I le leiti o ua tato whanuai, ua mawhai o na peso tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, i aso le pongisa o mea umana whaingata. O nei tāsanga ua tato au le mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopongau le lau mua. Ua la lau nei o le whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopongau le lau mua. Ta alofa lava o telefou le si ufonga le lau mua mai i Wellingtone, mo le nei aso lua, le aso lua sifuru ma le fitu le nei o Februari, lua afe lua sifuru ma le wha, o le tātou tala mua mua. Ua wha dia mai e le pulenga o le sua vai mo le tumalo a toa Wellingtone, le Wellington Water, sa iaise pa u i le fua o le vaila au, o le fluoride, le asa o lātou whaongaina mo le sua vai tau mafa o Wellingtone i lo tonu o le wha masina ua tua na ai atu nei. O le winga moni o le atulanga, na pa u e le ima whaio na wha amania ina e le pulenga o le vai, ia le fua wha atu langa ina e le mtanga luenga le soifua malolo ina, mo le vai la au le tonga fiti ai le sua vai tau mafa, mo le taimi e iwa se 10% i le wha masina e pei ona ta ua. E le o se teimi mua le nei wa tu lai mai ai lea wha awhi tauli, mai na wha alia mai e le pulenga o le vai, na mafua, ona o le tele o le mau wha le tonu na alia ni mai, e au fi ai, ia le wha le tonu o masini, ma le pe o le pawa i no fuanga au tu e wha mama ai le suavai, ato ai fo i mga luenga na fia whaia, e wha le le ai le saunga le mu, ma tu langa o le soifua ma lolo ina. O le nei wha le tonu na le mauai e te ngata no nofo i le tu malo le Heart City ia le fua o le waila au molo lātou swa vai tau mawha. Pei tai e le ia awhia ai i le atu langa i e pito nuu e iai i a Stokes Valley o Manor Park, Korokoro, whaapea ma pitone. Sa whaapea fo i na awhia ia le aitele o Wellingtone ma o na tua oi se ia vangana ai pito nuu i matu whaapea ma sifo. O le whaonga ina o le waila au i le sua waitau mawha, o se fuafuanga e pui ai le saonga le mu, ma le soifua malolo ina le lei o tangata uma. O le whaalapo tonga e pulea le vai o le tu malo a toa Wellingtone, le Wellington Water, o se company po se Metro Tino, e aia tutusa uma i ai pulenga, o ai nei au fi ai Wellingtone, o le Heart City, Porirua, Upper Hutt, ai whapefo i le Wairarapa i saute, ma le Greater Wellington Regional Council. Ola o whaawau pēa o na whengai te maiti Pasifika i le tonu o New Zealand, ma ni whainu mela o pito maurulunga o le tūlanga mativa ma le tango lima o lātou ainga. O whainu mera o whailo mai e le ofisa e whaamau mawina whainu mera le malo New Zealand, ua manino mai ai, e ui ina sa tau ma whai malosi le whai ngā malo te luai, e whaia se whainga e fo i ai le nei whaafi tauli o le a whaina leo te maiti le mativa ma le tango lima o tangata, ai le ai lava ma se suinga o adi e li mai. E paule mea ua mauti noa,
o le sitia lea I lunga I le tausanga lea na uma ia Iuni le lua afe luas fululua, whaapea ma le tausanga na wha uma ia Iuni le lua afe luas fultolu, o vaenga e lua, o vaenga au tua tolu, ia e fua ia I le tūlanga mativa, ma le tango lima o tamaiti I do tonu o Aotearoa. O tamaiti Pasifika, sa I longa na mau lunga, I o la te waafianga I whaafi tauli e mafua I le mativa, ma le lava o le wha soa, e au fiai I le mai o le asthma, ai maise o mai o nifo, o mai o talinga, a toa ma wha le tonu o le whaalongo, ai whapea ai fo'i ma mai e mawai pau o le tino, pe a whaatusa lea I tamaiti o isi lanu mangangana. Whailoa e le komisina sili o tamaiti o Claire Atmat, o le nei tūlanga e le manuia tele o na ua mai tawina le si tia o le fua o le tūlanga mativa e a awhia I tamaiti. O se tamaititi e na tele maua I se tasio mea au tue ono, e au fiai I a fuala au tau mawhamata, o fuala au whaikuka, ma le mawhanawhana o le fale e nofo ai, ma ia le maua fo'i I a siaki masani whaafo mai, o se tamaititi lea e ave I ai le whaapunga le nei o ola I se o langamativa ma le tango lima I le tonu o New Zealand. Ta ua fo'i le tamaita I komisina sili o tamaiti, e matua le tala whenga I lava, le luas fultasi ma le afa pasene o tamaiti Maori o loo au fia I le nei tūlanga, ai luas fulma le valu tesi ma le iwa pasene o tamaiti Pasifika, whapea le luas fulua tesi ma le tolu pasene, o tamaiti e le ato toa le malosi. O whai numera nei e mai wha maunga I lona lima I le nei o teusanga, talu na wha mamanuina le tula fono o le Child Poverty Act a New Zealand I le teusanga e lua afe se fulu ma le valu. Sa whautua ina e sui o le mtanga aluenga le soi fua malolo ina, ia le tamaita I min stalango lango le mtanga aluenga o Casey Costello, ina ia aua le so loia ma wha le aunga ina, ia nisi o vaenga au tua le tula fono, mo le whaiti tio le ulaule skaleti I le tonu o le tunu. O se lipoti le wales whaasa laua New Zealand ta uai, o loo manino ia whautuanga na tu inatu I le min star, I whaamau ngalo ia ua whaamatuana ia I lātou I lalo le tula fono, ina ua lātou whisiling nia. O loo iai le fuafuanga le min star le nei, Casey Costello, e so loia ma whaale aunga ina le tula fono o loo iai nei, e whaaititi ai mai leono afe, I le nā o leono se lau le a whai o whale o loa, e whaatanga o na whaatau atua I tua ta paa ma sikaleti, ma abesea le ivas furulima pasene o le vaila au o le nikotini mai te tonu o sikaleti, whapea ma le whaasaina ai o na toe whaatau o ni sikaleti I tangata uma na whanana umai le tuana iai o le tausanga I lua afe ma le iwa. O le tūla whono le nei na pāsia le teimi o le whainga malo sa iai talwai nei e New Zealand, ai onisi o na vaenga au tū e whaatoa whaamamanualo ia I le tausanga le nei, ma le tausanga fau lua afe luas huruma le lima. Sa tu ina tu fo I sui le mtanga aluenga I le tamaita I min star, ia whautuanga I ni vaenga e ono sui ai tūlanga ia manao ia soloia, e au fiai le whaamuta le luas hurulima tausanga le matua, o se tangata e whaatanga ai na ia whaatawina se pepa sikaleti, peitai na te e na uma ia whautuanga e le tamaita I min star. E le ai nisi na manunua e le mafui e lima tesi ma le tasi lo na malosi le ana lulu ina I le tu malo Canterbury le motu saute I le po ana po. E le I maua mai fo I se li poti e winga ini mea na o no whaaleanga inai. Ai sa wha ilo mai e le ofisa e whea ngai masu enga o mafui e le chionet, sa wha mawina le lulu o le nei mafui e luas fultasi minute te ai le iwa ana po. Mai sa o ngā te tonu I le tolus furu kilomita I si sifo le nu o Methven I le loloto e 5 kilomita I le manawa o le ele. Ua whanga solo na isu asu enga leo I le whalawelawe na mali waise li I le pita nu o Mount Albert I au kilani I le awa uli o le songa fua ana nafi. To tasi leiste ngata sa au inatua I le whalamai ona o ni manua tu ngā mai le whalawelawe
tupu I se whale le wala I ngo o le he hana wai I Mount Albert. Whaelo mai le satini leo si nia o Lisa Anderson, e to lua tangata na mau atu leo o awha ina I ni manuanga I le whale na tupu ai lea whaalawe lawe, mai ui ina sa iai au unanga lawe ai sa le imawhai o na whaasau ina le soi fua o le ua maliu. O le whale na tupu ai lea whaalawe lawe, o se whale o le whaala tonga o whale ale maloni sila le ka inga ora. Se funu lima tau sanga le matua o le tasi o tangata e to o lua iena mali liu la sa ina ua la vele la ta male a tau wa ai se tu unga ta male I le nuu o Paparoa I le tu ma lo Northland. Pei ona ta ua le tātou telefou mo le asangofua na mali liu uma le ave ta male malona soa ina ua oso ese le la ta male mai le awala I le taimi le tu unga ta male o le Arcadia Road Rally Sprint. O le isi ngata na mali wai le whaalawe nei o se li e tau sfuru lima tau sanga o le soi fua. E le ima whai on wha maoni mai e leo, pe o le tau le lea le nei e sfuru lima tau sanga o ia lea na ave ina le taamale pe le ai. Ai na whailo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga o tu unga taamale sawa le Motorsport New Zealand o Elton Coonan e whapea o la ua o mali liu e le fau I le taalonga o tu unga taamale sawa. Whanga solo nei su esuenga, a le vaenga I whenga I mawhalape lawe aita male, whapea le Work Safe New Zealand, a toa mo le Motorsport New Zealand, I lea whaalawe lawe. Ua tu ina maise lapita inga le whaalapo tonga I whenga I masu esuenga o le sua vai ma le si o manga o New Zealand, I le ono wave leo na a fio le tunu u, I au o sa vili marolosi ma winga malu luo le tau, ma I le pole I saute. O lo walo ia mai le whaalapo tonga le nei, le niwa, ia tūlanga whe mou ai o wingo le tau mō le nei vai aso, mai o lo ia le manatu, e ono anga I mai se vaenga lau tele o au o savili ma winga malu luo le tau, mai I le vasa I saute, I le anga I atu I le whai unga o le vai aso. O ia tūlanga I tūsa o le ripoti mai le niwa, o le aawhai na ai winga masani o le tau, ma nga ai ina malu lu. Mai ono a fi ai se vaenga telo le motu I saute I le kiona. Whaalia mai le vai tau o le li o Philip Tanken o le niwa. A oanga I atu ina whaai uina le tau mawhana whana o le awha penao na mōdi mawina nisi suinga le telo le tau I le anga I mai leo savili ma timunga ma au mai ai ma le malu lu. E se tala mai le Pasifika, o le asonga fua na filifilia ai le palemene o tu walu le li e ngoi a Feleti Teo, e vema palemia fau o le atu motu o le Pasifika. Se li poti mai le lau mua I funa futi na ta ua mai ai, le autasi leo le filifilinga, ona e le ai seisi na tau wama Feleti mo le tofi palemia. Ta ua fo I whapea o se teimi mua lea, ua filifili ai se palemia o tu walu e au noa mai se pa lota. O le li ua ve nei mapale mi o le tunu sa ngadue lata mai nei ve mawhaatonu o le komisi o whainga whaiva le Pasifika po le Pacific Tuna Commission e pe ona lau si le fia ai mai o stasi sa ve foi ma lo ia silia le malo tu valu ia so ua tua nai o le so o le a whaatu toi nai minsta o filifilia le pale mi fau la tau te ngā lulue I le kapeneta. I se tala mai au se tālia, ua maua I stangata whai ngā luenga I se la o le kompania le Bunnings I au se tālia, ia se tau I mawae ona o le wha manua li ai o ia a o tau ma whai e si se pakete o le wha le lei ele po le fertilizer. O le tamai tai whai ngā luenga le nei ngoi a Sarah Jane, tautas fultasi tau sanga o le soifua I le taimina tupu ai le wha le velave, a o ngalua I le la o le Bunnings I le ai o Sydney, I le tausanga I lua afe se furu ma le valu na manua le anga ailo na tua. O le whaai unga le wha misinonga maa o lunga I New South Wales I le nei mata upu, ua polo I na aile kompania le Bunnings, e te tongi I lea ta mai tai whai ngā ruenga, le tino I tupe, e tasi ma le kuata miliona tā la. Ona o le whaata mala o le kompani, I le lea o au ina le leo ia, I le whao ngā ina o le masini e ngō o le pallet jack, e whaatino ai le ngā ruenga na wha ina ai o ia.
I ta longa I la kapita I to fitu le lololangi ua se umpini le awa tamaita I o New Zealand le Black Ferns I le vai Vancouver o le taunsanga la kapi fitu a le lololangi na su e fusi ai le Black Ferns ma le awa falani ia mai o ai o le ta longa I todus fulima New Zealand I le se fulma le iwa a falani o le malo mu ai le o le aule nei tamaita I o New Zealand I se vai o le taumilusanga I le vai ngō li le Imanuia le tau mawhai o New Zealand I le laso ngā fusi ma Argentina lea ua tolu vai so o manu malo Argentina I le tau mnusang le nei o laka pi fitu a le lalolangi. Ia le whai unga le nā o talafau. O te whiawhia te whātara whātoro tātou tino e sa isi whoide nei wha o poponga, o tātou telefou mai Sāmoa, o si mai el whāwhonga. O lea ele I mai ale lua māsina a mata nei tau sanga dua whedua se whumal whā, ai ua iwa wa ameli ia wā whero tātou tino, ma le to a tele o le uto tangata tā whao mai mō mai a tino SS o lalulangi, mo lātou wā whea Sāmoa, mata amilo I mō mai moanga mata whaunga, mai o se tūlanga wa mauti noa, wa iei whole ta mau a inga tau se leni wa se saa mai lo tātu o tino, e ne vaenga e se o saa whaata wai, le ngato le tui me tau lima, ai wa whapena fo I tau mawha. Na whamau ne mai pule silo wafua Sāmoa so alo ko resa so alo, o le tau sanga lava ia le nei e lua se furma le 5 meli ia wa umana whamau nia e tau nu mai. Whailo foi so alo e whapena foi le tūsanga fōu, wa whaailoa le lua se funmal wha meli pe ono silia tu foi, wa oma o na whaiav so inga e fia lo tātou tino. O le au whai PCDC le o lo o se sele ai le telo meli o taunu mai e iwa, o nisi o le au whai pasi o le whaongai na turise ta amilo ai le tino, o taxi lau pasese, ai o le to o telo pasese o ia meli, e fia sāwa vali le taulanga, e fia sāwa vali ta amilo le taulanga, mai o lo wa ia le tele o le niu o lo lātou whāta wina. O le ngata lau I lātou neo lo manui ai o le wafu e ono se fruafe tā lale tu petatongi mō le meli e tuwai, ai ese fo I e fua lava le mamafa ma le te leo le meli e pipi. E whamau monga le report le malo mō whaala papatonga tū maoti, o le tausanga te nei le whamawina I le 5 miliona tā lātou pe mama, na mō mai tangata tā whao mai mō mai le atunu. Wa mauti no fo le sawa to le tasi o alo le atunu I a tono pelonge I le Olimpeka, e na wea wha leo ngā ina na matati e na whātu ina e le aupanga a le salau ma le 2 kilo kalama al vaenga o lii, a malo le tau pulenga. Ma wea wha pipi I na ise matati a fau mō atunu umo le nei tū langi. Mai wa whape nā foi le tau mwhainga le tūpaha tamai tai, le foi wa whamdui nai isi o tamai tai ia watu o pelonge, e le lua pene auro I le vahenga la iti ma le au māta tua. Ma o se tasi leo tamai tai o le awa Sāmoa wei e whātu wina foi se tasi matatia, e le au panga le se lau 2 kilo kalama, e le sii man malo lo. Ma le tamai tai pito I silio na lai tito le awa Sāmoa e na o le se funmal whātau sanga e a se ine Star Wars, wa whaamanu e na I le pine apa me mea. Wa tari whaitau mai le fionga le whaipule le tumalo whaasale le anga lua, le fionga mangere se kati e fioi, e tuwa inga wa sala lau solo lunga o peng ta wha ilangi, e le leilo le po feme o iai le se lau 5 se fulua fe ta la, o se vaenga le bloke titasi miliona ta la le o lo whaanga solo la la tu tumalo. Wa tusi wha maluru le fionga le whaipule lona I tumalo ma le sao wha inga al komiti a lona fono wha vai, talu waitu wa inga ia wa whaasanga ne ia te ia, mai ole a fianga wha leo lo na inga, e nā te ena uma ia tu wa inga, e le eise me wha mao nia pe o nia wha I lua se pe pau wha mtananga. I le whāwaenga o lo mai o iu le tusi le fionga le whaipule, o lo ia te ena uma ia tu wa inga, o leo no leo se leni o leo tupe o lo tu wa ia o ia na ia wha o ngā ina. Le ngata I lea,
E mai lava le amatanga o le bloketi alona I tūmālo ma le lātou foi whonu whaavai. Na umia lava I le whailau tusi o le lātou whonu whaavai le tusi tupe. E o mai lava I le so. Mai o lo lātou tālia for le report le whaonga ino nei tupe uma. E le komiti ngā le ruan tanga luengo tina matamai tai, anga fiso tai, ma o lo o ngafa le mal bloketi o le atina e nuu, molo lātou I lo longa masani. Ai maise o le nei bloketi e fau, e tele o na lui tau pei o na whenga e foi mai si tu malo. Ai I se fiso ta inga ni se lau tu stala, ma le whai lau tu se le bloketi le tu malo ya soa 4 of sasangi. Na ia whae loi le fasili ngelo le se lau limas furuafe tala na whaanganga mō te tongi ma alauni o lau whainga ruenga. E o mai le so, e le eini te tongi mani alauni wa maua lau whainga ruenga. Na whae lo foe soa 4 lau tu stala, e na wola tuanga I ane il mtanga ruenga o tina matamaita I o lo ngafa mal bloketi. E talo sanga I na ile pe ma whai o na wha matu se isi vae ngā tupe, mai le tupe leo le aso soa I o le lato bloketi, le fase lau 25 afe tala. Mo le wha ma e ino lato bloketi mo o ngā mo le tumalo. Ai whae loa ne le li ofisa o le mtanga ruenga, o le report o vai ngā tupe I na tu inatu mo mo le lato bloketi, e leo pa leni ma le lato reporti o lo misi le 25 afe tala. Mai o vai ngā tonu I o lo tali ai whaamtalanga I lona whao ngā ina. Ma o ia whaamtalanga umal whailau tusi o le bloketi le tumalo, o lo te ena umal le fionga le whaipule, e le o iaison si le fia I le tūlanga, ma o le fionga foi le whaipule, o ia foi le o le teitei fono o le komiti o le fono whaavaya le tumalo. Na tau te de foi le fionga le whaipule le pepa o whaamtalanga, e le mawhai o na ia whaia se tūlanga wha le tonu e tūmawa lalo I nai le pa ia o le tumalo, e mai se foi o le tauleleia o lona a inga. Na whailo foi le fionga le whaipule a mangele, e iei pēr ma tū maulo na whaanaunga, ia whaia le mea sili mōlo nei tū malo, mō se manuia ai meise le nei polo keti. O le aso se furu apirilo le tausanga nei, o le alau ele whaai unga le whaasalanga, o se li tala vau e au mau ia tunu I fafo, ai na malanga mai moa so fia I le antunu le whaai unga le tausanga te nei, ma no foi lava, ma o ngai se tasi o kolisi ma walunga I le atunu I le vasenga se fulu tonu. Peitai I le wala au ngola na mata aupu le amatango le neiva yaso, na ia I o e ina ai mōri a ngai wha o le whaia lo ni sa wanga mata ngai se tasi, ma o wha mao nia I le wha amsinonga ia mōri a ngai wha. O lo tu mau lava le tapo le wha amsinonga I le wha atanga ina leo na wha sala lawina suafo I la ua na afia, o afio anga mau la so tanga, ma le kolisi o lo a o ngai le ua mo lia. O tala ia mai Sāmoa mo le nei foia so lua manuia lo tātou tino I fōwhang whai o le nei aso whaso I foia.
solo fatua le vili vili mai na ke le fongi kala sia ai ma wa o no ko alua wanga fosi ko kawanga se va ai au fika ngala masau sa o ai no la ia porque mai ame esse na kingi po o a fa ngama le ma fa fa si la fa la feo a I makanaka ai au le fa sau si au e pai no maka e ke mano ama e ava ava u fe ana kanaka ai le si ai mai ya o le va uma o palo pala le ka fa ya I la kausanga kausa I au apaka ai saula ia u lava si le ku le fe sau ya fa la Fianga ia mai le toa band ia ai vela mai loa ma le sosi foi le or fa ausila na sungun maa ena fa ngale ma ai sunu ai or fa ausi manioka la por fa ausi mokeni ia por fa ausi talofo ta malana tu le uli alu mali putia pole green tea lom to ma to ina ia telefo ina fa una fa ia tato tau mafasa moa ia me se lava ia tau mawhana e fia tau sami anai tatou mātua tatou tamama tina mātutua. Ai toi whamalo atu tatou au whafonga ia e meise la vai lātou ia olo mafuta mai lungo tatou penga te whailangi ia pe o tau le whapitoa I le tu la muli nei ia o le tatou tau tua. Luas fulvitu minute te ai le tu la e tasi whaanga solo tu pea tatou whaafifianga sui whiwhiloi I le nei awa uli. Ai whamalo atu Isaiah le ala, whaftaile mafuta mai le usa ia sina leo. E olo o whanga solo lava suesu e ngā ali malon malo ia I vaenga ia I le o whaupunga lea mai talafoa le tio New Zealand. Ole vaenga whaile lena lockdown a ia o ngai taita ma Lower Hutt. O se ali I foile o lai alu male whana se tu lau. Ia ai lawa toi o le tala fia. Ia lawa toi te tala o ngā o saunga le muna I tatou walom whanau. Awa o nisi o tala I se le whaapopole ai o nei tatou mātua o te ilo fo e le ai ma se matua e fia whaalongo atua. Tula ai mai se, tulanga whaapea I a onga le whanau, la ia whanau I a onga. Ia peo tala fia, ia lewa toi te tala mai ia o ese mai lockdown, le sa lockdown ai le tai au ana leila. Ia ai o nisina o tala atono fo ia o ngā mo tātou fo I mātua. Ia musu ani whanau, a mese la valsaunga le mu, le tā ua o taiala o ngai nei atunu. Ia o le me whai pea oso le mafui, o le me whai pea tula I mele mu, o le alau ngai o inge whai pea e whaalongo atua, tā mele longo fo ilia e whafose ia I ona o tamaiti e la lafi. Ia e o atu taimi e tupu mo ia ini e le whaatara stala whaafefe ai ona o le alawa e sawa I luma le
tele o vaenga whape tula i mai fo i atu nui whafo. Ia eo atu le taimi tula i mai ni vaenga whape na ia pe mu ia lau popoto a alum whanau i le me whai. Eo atu fo i le whali. Eo san mafu e longo fia e tamaitile i anga i o inga e whai pe a lulun mafu e ona o le e whataitai atu le a onga. Ai ia ua leo afatasi whaawa watu tato whaafifianga su i fifiloi ia awalau whaafunga tapo i mai le vaenga o le awa uli vani atoloa ma le pesena teu lau waalele. Teu lau waalele ni vaenga o le uli. I say la mai lewe Te si o valele ai mo matine I say la mai lewe Ale o le tulina tu si ale a fai fini Ali Yesu e mali Oli mau Vittoria na su ele nu Britania Samaya sauna tang Awai sena titatai Tatai mai le sue na ute paile ngalue Tawa diva Ole te sue mumula Tu si o vale Tu si o vale La me fayanga la me fayanga la me fayanga fasu si tama oye moinga afa omai se lo ti la le la vale la me apa la me la me phone where la no mai se mano me sai lumine sai to lumine awena alaina asola de mata ina tunele hoe lo me lo me lo me lo me Toi whatala whātut pa ia male malo tato o whafonga ia o le toi tele fo in tato o leo toi tele fo is tato taimi ia tato te mafuta ai ona leo o lata fo il taimi e wha mai ai tato tautua i lungo tato wala ata e wha malo atu ia tautua nā saunga le mu ia i lungo le ala tele pe wha pe le te wha o ngaina mai a lau telefoni te wha longolongo mai ai ia i lungo o le itono lo sa ai e nei tato woe mafuta mai Sāmoa si vaenga le mafuta mai le lato maumanga i tuai vau vai ia alofa tuai i le whetalainga ia fiu ia pea le songa ia stufu ia pea fo le tuangane ato nio ia le mafuta mai olo ole hotele mai lato le tioi vau vai fale a lili ia whaftai le mafuta mai alofa atu mo o tau ia tau soso ese ia o ato nio ia tamana tamaleanga tamana o lato pesela le lena moli mana o mai ia walofa tua ia o to ia o fai foi malo longa ia ni vaenga o le uli pese songa ia vani toloa ma le tofi o tamatani o le mumata ile
Se vai ane la whasausanga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boca, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane pui puinga aina. Se vai ane la whasausanga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boca, lei se pia, musika I pakilia. Kasi le kama e valua popo, o lesi kama e kakau. Lua kama e valu kau, o lesi o fu au. O e ke kumai ai le pusa le u, o la le mafofau. Ako fafia ngai au kuanga, whaloloa i o kau au. Fili mai lau ua, le anga e vapenga asa le umu. Bakungi ma a asa o lo saitu e le vai ia kumu. Ma a ilau i ofi, ma le lau mango, oi I sulu e koe fili, ma le lau anga le wai fafo le uro le sumu. O maa fea, le mawhainga kali e lango lango. A asa le anga o maa Amerika e le vai singango. Pasi mai le se sae, ka mo e whai a mama. Me iai ni mea nga kokoe anga poe, mga oi koe whaafanga. E ale ai, kango loi whasusu mai lau pea kanga. Su e masau i e ofi, o le a o mule mua kama. Cinderella, sau oi I pe ai ke pae e. Lua lau niu le leiva ai oi I se e. Pi I mau Spider-Man, pi I peise fe e. Se si ai pa u, ai le umalka ko pise man. Tamatane mumata I le afi. Se vai ane la whasausanga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boca, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane pui puinga aina. Se vai ane la whasausanga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boca, lei se pia, musika I pakilia. Vai mai mama, e mua mua ala sua ala whawhea ngainga. So so oi le ma le sua, o le sa o le ngai ainga. Sāmoa, o me ngai e whai ma masanginga. O lala whanga, e pele I lo loko whaalanginga. O le moanga I le au si, e poko e inga whamai o le IVV. O le fuela velave, o le koko o le ngausia. O kua I le make ia, o le vau filifili nga o le apuanga ke sila fia. Le so ngalo kia man, kakaunga e whaai keke. Pei e so whai special units mai meleke. Ka apera songa fua e koko pusa apampang teke. Pei e ke la vese mafui e me kai e skeke. Ma kofi au ka u, o le pui puinga. U whawhinge ma makua, ia furo kau kua a e so ea. Shua e ke mau o le piko I kua. Whai o le palapala, ma kwa I opa le mango sua. Ngo o fongo whakapiti, wai lai kiki. Le ami vii e whenga kāleanga e kose I whala lii. Whai vau ka maali I o le whekalai. O whai vau le au manga, o kua ingo le whongo makai. Ma aloso le ngu, e pola pui pui ma vaavai. So ma kupara pala I ke a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. Ala tawhia tamatane le mumata I le afi. Se vai ane la whasausanga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boca, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane le pui puinga aina. Se vai ane la whasausanga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boca, lei se pia, musika I pakilia. O le kama le mangu, e whawhanga I ke wila. Whangala au I ila, o whenila, o musenta ma ke kapila au kākou. Whiu e ei whusipau, salu lima, o se vai, o se sae. Wai au ki poki wila, sau malea oa inga e ku I kalinga. O le kama I ki ke poko, e ngake whaonga inga. E vili leo leo e a, loka la loko I inga. Se kango I whawasenga, mai kausanga o langa kausinga. La makofu le malumu, makiva le kango lima. Nga o langa kusipa ia, le sa lima ka ika inga. Alofa lo uso, awang I whase inga. Lo mafofau ia whakoa mua lo a inga. Ia a aisa kausinga, o le kama Sāmoa mongi, lo kiu ke leo skai. Kusa pe au sange se makiva e whafsangai. Mangu ia sa lilo, e mafu le whakufai. Whamangu yanga mai makua, lau au lo mole lumangai. Se whakalakalango, so se whawhika uli kango I fofo wa Sāmoa. O le bonga e loa, e fofo ai le la mea. Whamai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. Ala tawhia tamatane le mumata I le afi. Se vai ane la whasausanga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boca, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane le pui puinga aina. Se vai ane la whasausanga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boca, lei se pia,
pia, musika e pakilia. Ole tofio tamatane, ole mumata, ilefi. Se vai ane, la fasa saunga, e se launga, la o auna, I mafufonga kili. Lei se vodka, lei se cheese, lei se tequila, fai a fafia. Lei se poka, lei se pia, musika e pakilia. Ole tofio tamatane, ole pui puinga, ainga. Se vai ane, la fasa saunga, e se launga, la o auna, I mafufonga kili. Fire
Aue lilo maia vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au ma fa au li o laula au. Fa asisi na sali lo maia vale vai a sa falele taua. O pa lauli o tama o leu a mea.
isi o whawhiwhianga wani. Awa uli toi 8 minute wha mai al tatou tautua wha malo whawhitai nei tatou wompa anga malava na whaawanoina al tau taimi e mafuta mai ai tatou porkalami nei aso. Ia o te lo lea tatou tau mawai foi. Ia ona leo lata foi le taimi e wha mai ai tatou tautua i le tu lai lua. Ai whawhitai le mafuta mai, whawhitai wha malo i latou. Ia o lo whangaina mai tatou YouTube ma le Facebook. I latou i Wellingtone, whawhoto Wellingtone, ia maso se vaenga o lalulangi o e mahaua mai a ia tatou porkalami, whawhitai whenga ia i sila. Alo whātu mo outou, alo whātu Amelia Whaamoana, alo whātu Sita, Sina Leo, Tufu, Fiu, ia Atonio, ia mo outou malava alo whātu porkalami mo outou, pa mai atu tatou tautua, ia i le whawhiwhianga mai le Sons of Tiamaa, lo whātu porkalami mo outou, tatou whelo ai li tu lai fitu, tai au a tai au. Suina, itupe etele, te mau